Ia Radio TV Tonga International i Fiafini. Talangata ia tek mau tolo whai atu ki tua mama o mau kore ki ata mo ai whanga ke whakahoko ai ho mau whatongia. Kai hange ko ia o kumo wanga maheni ki ai. E kamata ki pe tau polokalama o i Fiafini a ki ha tau lotu whamili. Hine ta ia tau whaskoani te kore ki a ana fifita kori ki tonga eiki ki ne whamole mole ka ne tataki ki tau tolo. I haloto pe hili ko ia pe te tau toki hoko atu. Tau ki lotu ere vai. Koe tō mai pia e programa koni ane afu e tō. Ono whae ke eke e se tita e kau whewhine a se misika. A sea o e pāti te mokarata o moto ngawha e koe koa timi. Ui e ku lahi e whahinga he pesko ni o ku prokai mai me here ti o ko ni. Pia koe ki pese nai neka aku o huai o tō mai ki programa koe ni. Kai lai via tu pesi ke tau inasi katoa he whai ke koe no e sea koe ni pate mkalate o moto mawha se misika ane fiafia e ka fufine koe ni se tita mo pa koe tō mai pia konga koe ni. E koa koe ni ke tau inasi o no whanongo kotoa ai. Sione, matalawa. O programa na setita pa mo misika ne fiafi, pa ko to mai ki tau pesin. Ui. Tau ki whanonga leo tau ka rewa lotu koni. Mau whakaha ko e pe a Fiona. Ko kia te koe a mamani ko toa. Ta mai lau i kuanga. Ni pe ai puna ke na mau hiwai. Ke malu i au i he e kumo ui. Mo e kumate e unga ki i au. Ki whamo ui mau lau maari. Whawhita i he fia whakoloa kon eiki. Ka koe tau hi ofa ai a Fiona. Pai mai mau mo ui whawhisi a kau. Hau whakoloa koene ma punaha ki hono la a whamaterie. Mātugat o whai ho mau ngā hinga whakeke. Ke whiaf koenu ke whakataha i mai at mau tolu. Te ti o koenu. Ki mui ki hau koat ho mau whatongia. Au tomu a punou. Hanga ho mau mata whakamaterie ki kere kere. Tanga ki hake ai mata ho mau lau maari e. Mata ai fua ho mau lo mutu. Mata ho mau whatongia to tonu koe whakawhitai. Kumo i whakamalo ki ante koe. O ilo whapapau ko mau tolu koe kauanga hala fuu at mau tolu iho au. Tupe mua ki mau hufanga atu i he taata au ki lele wha. Hulo isi ai ki a Fiona. Whaata mai e. Mole mole i anga ki mau tolu koe anga hala. Si o fia e wā i hala nei tuk whanonga mai e mau whanonga i a koe. Ke mama o ki tonu halak. Tau nai he whakatea ngai. He ofa ma atata e a Fiona. Whakatu uta mo uia i aku mau tolu. Ke houa whakakoloa koe. Tala mai ka pau te mau kalanga ki ose ai mau mo ui. Si a noa peia.
e ofa e afiona. E ofa afiona o whatata ia ki mo unga. Iai, kai hana tumu aki. Moana, ikai iai hana ta kere. Ngalo he whoki ai e mau ngahi ang hala. Peta e mau a. Peta e mau hoa ki te mau tō. O kei whanongo au kei viringi a pia kai pangai. Tā koe fia pia tupo wano. E whoki tahine ni. Whale o haa muheo. Mai fufonga mai pia me ho a fio anga. Te mau wha malawa me. Ko kei moni mono moni tono i pia nau tataki. Nau tataki. Whanua koe ni. Whatatau. Moi whina ngalo ai a fiona. Koe no pele o i whanua. E mi ai ka umaa e ni kapneti. Ki e ngai whawhonga mai. Ka kai whiri e ni. Whaikia e mau whalala. E mau amanaki. Mo nā tū ke siwa e mau amanaki. He whanonga mau whai. Ka te unga ki ati nau tolu. Peki whase pita ki ati nau tolu. Whai to tonu. Moi whai o wha. O kakai. Hik mo hapai hake a kakai o whanua. Tupa ki ati koe. Ni ai hui tu. Whanua koe ni. Whanau pere e whionau ki tala mai. I kai ha mau whai keke. Mau tatau pe ki i mis a whiona. Ona tuk. Au nofu. No whakakala klas. Whak whai keke i a ki mau tu. Ke mau nofu atu. I mis a whiona. Ake ange a ki mau tolu i he aha koe ni. Ngahi pia o tā ai o i whanonga anga. Ni haa ai o i whanonga anga i. Ike mau whamatala. Kai pūri peunga hami aki whawhonga e a whiona. Tala mai koe mau tangotu hiko. Mau tū hake. A hou atu mai mau hou mai. Tō kai maananga i e a whiona. Piki mo hapai ake whanua koe ni e tuka ake ati koe. Pai mi langina ho mau tataki. Pana maungo. Tuku hau sia e mau. Ngā mo e mau mo. Aere mai koe o tak mua. Whanonga mau whai. E ka teni he whanonga mau whai he hifonga e tā koe ni. Hoshita e kia te koe. Kā mai o e whiaf koe ni. Koe e se tita. Ma ana pe he whoki kia Michelle. Tau e ki pe whoki kia te au. Ai mea te mau tala tala noa kia i he e whiaf koe ni. Hai whina ngalo e a whiona ki lelei. Whanua koe ni eiki. Mau tā noa i halea aku melie. Mau whakakaukau i whakakaukau. Hoi fua mai ki ai a whiona. Kau whanongo le ti oi pe mihe o pe o toa. Toko ni ang at nau tō. Ue o e whiri ki he tau koe ni eiki. Ik mo hapai hake mea hana ko tō tu kia te koe. Pai pūri peung hame a me whawhonga a whiona. Tangi pia mo to e kakai. Tupe. Au ngahi ngau e sino tuku atu. Fu ngau e lahi nā ki lawai. E koe ofa. Toko tolu i loto langi. Nau whawheke ki pia tala e ofa tuku au ki o hif. Mamani. Huhu i ai hana. Whai toko ni ai whaki mau tolu i he whiak koe. O wana tu ke siwa e mau amana ki he whanonga au mau whai. Taimi. Itani. I longa ngai lelei. Kahingau lelei te mau whai. Kahingau lelei ko mau lava. Wana tu ke poli poli e mau mo ui. Kei whawhau ke at peia. I langi i ai a whiona. Pa te unga mo whai tāpu e kina hi pak mau tō. Kaluk fua pe me langina. Enu ak mau tō me vaiola. Panga kek mau tō e mai mo ui. Kole kato e ngahi me ani i he huafa pe. Alo ko mau wha mo ui. Men.
Malo wala maria ho eki pe malere ia tonga kotoa pe mo me mai ki ho mo polo kalama whakatonga koia pe mo au TTI ki he fiafi pole lolo ko no wanoa o katopa o e wā wheua taha ko au se tita ko whaho ha ato pe a me au kalani no sila pe he whake whakao ko whatongia pe a mo Valerie Puliani pe he ke Michelle Harapio po me e ne ango tene toki kau mai mo ki tau tolo mo yange kai pe he whoki ki a ana whiwhita kori i he fiafini ko mau feito e fiafini lelei au pito pe e a whakalata au pito maa whana au pito e a talamau au pito ko asi mai e ana pe a mo vao i he fiafini ka tau kolosi mai ki a vao whiwhi hake koe pa whiwhi hake o tau feito mai takamini. Malo se tita o ku o sai pe malo o ku whamalo lahe ten kia ana i he otu mahana ma whako ofana le tata ke kautoro he fiafini whake ere mana lau maari ana fo ie e tautoro kotoa pe whai polo kalamaka pe he ki tau kau whanongo se tita he fiafini. Ku ika kia haniusi ma mau feitu u koe tatau ai pe I whai ai pe hono keep up with it ai au o whaka taptapu I goni o lockdown ni. Opulelei ai mea katoa pe se tita mo e loto maa whana I pe he stio he ngahi laivi ngahi mea kutuku mai whekau aki mo e tau kau kantiteiti na ngahi whakataha mo mea se tita. Mea whai ai whiwhia he aho ni kau. O whaka moa o whaka moutol katoa pe mo tune in mai he fiafini malo. Malo apito e vao tau kolosi mai kia ana whiwhita kori pia me tonga e ki ana. Okay, look very, very beautiful. Pia ko whamalo atu ke te koi he lot whakawha o whakoia na ke ta take aki ki tau tolu I he fiafini. Whamalo atu ke te koi. Ka ko ke whewhe hake pia whewhe hake tau kau whawhawhonga. Whewhe hake kau aahi koia ki haapai ko wakai atu. Ko nau whuukai le lei au pito mei pukotala. Ane afi pia ko mohe kau mohe kai wa ingai se a ia nau tolu. O mai ho nau ngahi tā ana. Toki tau te ai pe se a mo de va ingai tau kau whawhawhonga mo tau kau kantiti. Ana. O pito se tita mau maloi tau lava, maloi lele tau. E whoki ki toina e tau kau whanongo mai ki he tau leti o au titi ai. Ko sai a pepe mi ho tau motu tupanga se tita. Ko ai whakahua pe ho tala noa ki he tau kau kantiti kau mo on. O ku kake te whawhelongo aki mo ki nau tolo he tainini. Taha mātuku atu pē ki hono whetu o lele ai ene kempeini ka ko apo mau lele atu ai ki nuku ke polokalama a kanete. E ko o lawe ko e kau wholau ko ki hapai ko. Mea peko tokanga ki ai se tita. A whaiwhange ku nau hanga he kai pia lele ai nau toto. Lai pai pe whatokanga kana utolo ke tokanga I e nau kai ne onge nau kai lele e o tau motu. Kono o ke kia ha fuongongo se atu e se tita mahalo ku tau wakai kotoa pe ki he social media ki he ta teke ne kantite. Ka ko tu unga pe ku ai ho tau motu ni e tai ni. Ko lele ai ngahi campaign ni ka fa pito
E mea kotoa pe mo tata teke ene kantiteti o whakalata pe o whakawhiawhia. Ono whakakatoa wha pe atonga aiki i le ahau. Loa pito. Malo a pito e ana te u kolosi mai ki a vao. Na tawanga whakatukuangi a te he wike i ahomoni te ko i o mai hane tohi o mai ka te tau tolu. Pea na lahi ngahi tohi koe na laku mai ka kou whiriwhiri pei a ngahi tohi koe o ku nou nou. Koe ai e ka inga ka pau ku mau tohi mai peke nou nou pe ki whakamatala nou nou pe koe uhi ke lau i waweha ke pepa o atu ke kau whiwhine ke nau hanga o whakahau ko maha toko ni koe ki tohi ene taha i wao. What advice would you give to your younger self? Ka pau o ka pau ku ke tau a taha i he taimini. Koe hānai ha o whahinga ako naki te ke oange pe ki a te koe tau a taha. Kia te koe pe? Ma, alo pita se, tita koe taha ni he whakatala noa maari e mo oni. He kono mo oni, we know now, we didn't know then. Taim kana tau kei tau a taha ai. I te taim kana te tau kei tau a taha se tita pia mo ana, te ke haku ka haku hoa, te ki hak whanau. Ko tai mini, ko lalahi au pito e whanau. Ki mea ke te rea haku hoa, te titaka ko sia te ke life experience that I came through, me ke tau ataha, ni te tau whawha next month. I've learned a lot about leva te lava. If I could meet my 21-year-old self, tui pe te talanga, be more resilient. O ko naki pe ia te whai kia te au i te taimi ko ia. A ko pehe ko whawhetai e mo ui i he eku. E hanga ko eku pononga mai me he fu tau lahi ko ni taimi ko na te watahai. Ahi ngahi me aia ke te tala noa ki he pauna te toi sio to ke ta wataha ke te tala ke pehe uinga ko ngahi mea ko tau ilo he taimi ni. Oni whake lau ko pehe ko you get older and wiser. I think tau ke tau wataha o te ke kukakato ho tau watamai o tau tolu ke tau lawa whakama opo e tau ngahi whai tu uni tau me ana tau ngahi decision lalahi na te whai ke te mo ui. Ko tu ko he taimi ni, no regrets. Malo o whai a e ki o kau mai o whakahawhi mai kita ke te au mai ke tau koe ni. Po mai ngahi mea lahi koe le soni ko toa ke te ako. Take it with pride, e se tita mo ana. Life goes on. I'm sure ka pau e te awa ta taimi tau tōko tau o nongo fulu me walungo fulu te te to eke mai. What advice would you give ke taimi koe when your 40-year-old self te lahi ngahi mea ko tau o si go through o atu ke taimi koe. Ka e ene pehe o kou pehe te lava pe o talanga kei be more resilient ko mamani ko ni o kai ka mamani ke te afraid to ana kia. Anyway, the advice pe amalo. Malo a pito e vale. Kia te au ka pau te wako naki ki hoku younger self, te talangi kia te au. Tuke manako tangata ke isisi I, ka ke tokanga ki he ako. He kautui ka pau na tokanga ki he ako, he ku kei taha wha, taha ni mataha o, na la kei ki olunga. Ko pehe ni mahalo ko mauhaku matai tohi toke tā, to lele yangi ai lea whapalangi, to lele yangi ai maui ngawe, to lele yangi ai kaha o. Te utalangi kia te au, ke tuke whaku piko, kau mohi. Oua kau toi tokanga ngi ki ngā ue mālohi I he ako. Ko manatu pe ana mo wāl ke taimi koe ke iki. O ku ki lahi angi ai sio whaiva, mo hola he ako sio whaiva, pia mo manako tangata, pia mo... Ko te ia, upe ke whaitunga ko ia, ko konga lewa te tokanga ki he ako, kai lahi angi tokanga ki ngai mea ko he tawhaki. Ko pehe ka pau, ko mea ia te wako nake ki hoku younger self, ko talangi ki a te au, ai fo mea ko ia ki a te au, ai fo mea ko ia. Ko tui mahalo ko wako nake o ange ke kaureka ko mau family whanga nieces and nephews o tok tupu hake ke nau mau a ki ta whaki koe. Te whakat ka te koe ana. Ana koe ki whaikonga ko ia, koe haha o ako nake o atika te koe ki younger self, toe ai miniti e ono, pia ka pau e no. O kai pia mo ki whehu I hene taha aia ko seneti katoa,
Kune tamai peke ata no hingoa me tonga fiu ia he fai ngau ele le ko toa peke peke ni lava ia puke hono hoa me ne eva fefine ko hale ma hale to me ai fai ko ne fai ai me ko toa pe ko kau me le le ki hono ho kau me tangata kau kai peke ni lava ia o puke mai ke na fo ma o eva ma kau me hongo fulu pe fia ko ni ki feu ia ko mai ka te tau tolu ke tau to ko ni ngeta fa ko ia hata hape hongo ko na ana ko sa ka te ko Malo pito se tita kau ki lave atu pe ke he ua ki pehui. Ha ek fehui te ufai ke te au i he e kuta ua taha. Have no regret tita. Tau tatau ko toa pe ka pau te tau fehui. Ka pau te fehui ke te au e kuta ua taha. Koe kuonga ia na na ke he ia mawahe ia me he kuonga o e aho ni se tita pa ku ko te sio ko ke ai te marie ia he te fai pe aloi ek fehui a ku ia ke foi a takai ko na te tupu ha ke ai ka ko whaka amu aku i he taini me ke fehui ko ke te au o kuta ua taha pe he angi mai se tita na te mau ai foi o taina ko ia ai ko ku te mau ko i aho ni e ke ian hoto e te whakakau ata he taimi ko ia ke reki te whakatokanga e ki taha tangata i hoto ta ua taha i ho kuonga ia koe peheange mai e au i he ahon na aku mau e fo i ongo ko ia i he taimi koe na ke i ua taha i se tita lahi au pita ngai whiu i ko utari no atu pea ki ai pa te upasi pe ia ke e ku whanau ko na ulalahi au pito e pai moho toki moho puna e taha uonga tamai ke whine u ka ua noa e taha pe tau taha walu e taha o whakaamuangi pe e au, me a koe na i kai te umau koe e au, i he kuonga koe o ku pasi ia, e kuonga ki tamai tine. Ko kuki i lawe at peke ia, ka koe lawe koe ki ho whehu i hono ua, koe hae mea e whai ki he hoa oe, tō taha koe ni ko e whai so ia, pa koe ki toko taha pepe toko ua pe tolu, ka ko alu ia toko hongo fulu. Se tita, kuonga ni au fuu whakauri, o ku fifisi e tau whai lotu pe te fifisi ange ai ewa whiwhine pe moe ewa tangata manaku tangata ai ka kai whiwhine ko kuki whare pe ki ai te ki ai ange lotu pe te whakamātua atoangi to koe mea lei pe mahu inga ai communication he nofo pi ne tono no pe ai fo i tawhaaki ko ia ke tō aki karahi lai kuki i pe ki tawhaaki ko ia si Malo au pito e ana tau kolosi mai ki a walo ke ne mai haki tari. Walo tai peho ki miniti e wha ka ke whai mai hao lawe ki pio i kona hono wa. Malo. Malo pito se tita e. Ko ia ko mone lau, you put yourself in her shoes ki whiwhine ko e nina si i whakatangi mai. Pehe ko i toi aro ai hoa o ki wilo pe ko maari pe ko kau mea. So ia hano kau mea me mea o hongo fulu. Aki atu. Alu mo koe o ai hao kau mea ke me mea hongo fulu. O hinga peke just to have fun. Kei ke dedicate ho la ho mo ui. Ke whaka moleki ho taimi i hataha o i kai ke ne hanga ia whaka maho inga i ho taimi. Mea koe taimi ko mea maho inga haia e tau noko he maama koe ni. Ko ne mole pe i te lawa whakapoki mai. Ngahi tā au kona pika ngahi mahina ko te ohe mahataha o te hea ka koe, kai te ke te lava ko whakapoki. Te ke lava e koe ia o whaitutu uni ki a koe, i spend e koe taimi koe ia mohataha, whai to tonu at ka koe, ku wanga tonu atu ka koe pe anga mau. Kupi advice ia, you're wasting precious time i hataha o ki kai ke hanga whakamaho inga e koe. Tuku atu e koe na ka toko hiwa ke he mahalo te nau pāpaasi holo ai, mahau inga mahalo pita pai o ko fe mau ke ilo e to ta ko ni na ku tu papa anga pe tu fakoula pe ko ha o fu pia ma o pe he ai te ke a cosa hata ha kwanga pe he o fe fine e ka ki he ene pe he kalasi na tsai ke tu ku i mai ke a ko i ma o lunga au pito kalasi lau no ma tenga mentality paka na ko va ko ia ai ke fie mea. Ko ianga ko tau no whakatonga, ka tai ai pe hono whakatunga ane, mono whakato whaafine, kai ke te loto ke te whai hawhainga ungaanga o kai tau pe he, kai ke te loto ke hawa taha whai pe he mai ki hato to whewhine, pe ko hato ki i tunga ane. Kai he ene pe he ko whaafhaia i he ki tohi koe nase titaka ko pe he,
Watu e koe ia ke papasa te kautama koe he kutokolahi pe kakai ia. Na watu pe na tolu o whakamaho inga i ho taimi moho ngahi efforts koe na ke hanga o tauhi o ba whakakau mea pe ko whakamani. Malo se tita moana. No, pito e vau pe mo ana to koni mato aki ma alonga ko mari ia he ngai tohi koni o kulako mai pe ko tui pe to ki lak tata hat ka ko pe e vau pe mo ana ko te ka pau ka fe fine le lei kita e ikai ke te lava keep hamen aki e te hoko ko e fe fine le lei ka pau ko e fe fine tonu nga ko e ikai ke lava e tonu nga o keep hamen ka pau ko fe fine ngawe malohi ko e ikai ke lava e ho ngawe malohi ke keep hatangata ke tauhi hatangata ko tangata pe e lava o matauhi api ai tangata pe ko te he wants to be kept ko ia pe Exactly. pau e ikai ke loto hatangata ke nofo mo ko vai hie ha o feinga i ngahi a tapa kotoa o mo ui he ikai ke nofo mai he koe ke iai koe ke ia koe hono loto ko ia ko pehe ka pau ka ia ko hono loto fa mama ko me ai mole ho taimi mole mo whakakau kau mole mo lelei mole mo ngau e mole mo taimi he kai ke no he kai te ke lava ko keep at the only person that can be kept are the ones that wanted to be kept ko ia ko tau taimi na hafe ai ono tau kolosia kia ana pe mo hoa pe mo ofanga Alo, pita se tita pe malo le rea tonga kata me amai pe mi heo pe tau polokama pe mi he RTTI pe mo e teo e tau polokama hoa pe mo e ofa anga hake i tau toi whakaloloa se tita kako tau hoa pe mo e taringi ke e piatini tau fofua uto pe ki hei kuna pe he e COVID mo e whakatapui e tene lava i tau tolu tita mo e tau loka whale mo e loka lalo mo uno hange ko e ki i simbona nai tuku mai ko e tita pa fe e tai toko taha ko ni ke me a mai ko se amu a mai e tau programa wa pe mo e fanga ma wai ho fie fie te ma wai ho itali ko oh ia foki ko e fie fin pe mo e tau programa ho pe mo e fanga ko e ma fu ai pe ko uno mai ki heni pe ko e tau papa e he pe mo tau fie fie ko ngai a honia ke tau fie fie pe mo toka ngai halata pe hono api ta tau hi pe ke ene paskala mo e homo ate ngai ka hoki ngai paskala i pe ko kamata ke me umea mo no foi mai mo to tau programa hoa pe mo of anga ke ma wai tau lata pe mo tau fifia kala tau le va pe ko tau fasi warm apu en o korea o mo te tangu tu hata hati la loka mo me ko to haki ke olunga e ate pe funga Stacy pe ke tau whakatau pas au ki mini te tolu noa na ngalo. Kala tau lewa DJ. O ngei whanau, e wa e mahapia, i he ulu ai, o kone tele, o nge aloko, he o whanau tonu, i he ulu ai, o ka pole ai o whanau, e he o tonu, o e ale, anu o, ka pole ai o
camarada tuo il programma unico è che necessita c'è se mi si fa le fiatte un po' un tardi camata con la totalitarria e poi Asi mo whanonganga ke lau ahiwa. fai che Mole o whame si si nona ko whai toka pete li stolova. Mai apea me ia mo be o mai il programma che ni ui la he tau ka popo u polokai mai mereteo ko ki pese na le ka aku hua yo o mai fu programa au lai vete pesi ei tō taha mai pe ko he nā whawhange o fuhai hua hura ke atu ngai ho loi ka hoa o ke alu ke mea whakasiasi. DJ, mai a. Oh
mai e hiva, ta ka ngai fu o fa ngai a ni ka ngai fu o fa loi be. Kai o fa ni pe mi a J-boy. E fasiko ni, kole ke ngo hoa ko te ulele taha mai I he whiawhini pe ato e mua mai he whiawhini. Ai a mau ia e ane staufus malo pe mono hoa. Mo lava hake ke funga Stacy o ki I wolos mai ai mamata ki ai matanga. Pe tonga mai na humu mua hata pe mi e. Pe he funga Stacy he nene fui mama. Jay, what ofa? Oyau si itali ke falo no mai Whakamole mole ha aku hala ne whai Ikai ha aunga e ku whingani Koe uhi ko koe mai whai o whani E lama e hai Koe tangi peke tu e ulu, wisai whiau wha aki pia mea tēne la tu. Pea koe ngo hoa ni ap teka ke na misi e tau e tau programa hua pia moe o whaanga. Peka ke hen mahalo ku whakasio sio mai mei tua. A Jay se iana whauslea. Pea ko kore atu ki ai ke ti manu hoa pana mea hake punga Stacy o ki stepu mai mei ai ke fo I whasi koe ni ke sio a vau. O ke poto pehe ngahi stepu ke. Ka kou toki ilo nia e au tita ko mau hoa e toko koe. Tai whiau whaaki I mai e DJ. Eu kei lama A ene kafe no I e tuhu aki O e no whaanga Inu alo I waka I e whawhonga O no manama Kau malua leka e te pele tuhu Ka no I maka
Koe toi pere tu kanu I matai, ofa fai folo a koe fasi koe ni. Pei lo toni u tau tonu kei foi fasi koe te utai atu. Ni maki o. Kai tamte lewa e tau ilaiti, kai whakamo ui mai tau spotlighti. Ke whirihoa lewa ke kau whanofo, ana me whai whakahake. Koe na ko Rachel Ramel e na pigini ma mai tita. Ka lewa teu puno to lewa. Jei, ofa fai foloa. Tôi talalo ini moa. Hangena u whanonga maari hake humani tau tita pe pala I mau.
Hala ki tō mau. Kada pasako hikai te ke ngalo sikpele, and this song is a special dedication ni apia miye. Tō taho kai ke loto ke whakahat wa au no hingoa. I fia na tau hatu ki hono ulu si mawhai. E mai ke awe mua fasko ni anga awe tama aweau. Ha? Fasko ni o mai tō taho kai ke loto ki whahat hono hingoa mo kore mai. Kaya mua ke tuku ke whasisi ne whahi e tau screen. Na whaiwhanga nge ko si tau na kita. Te kia te fie mate ia papautalani. Ko, ukei pisia whai toka he taini koi ai se tita. Jei, e mai whasko ni koe, oate o me tō taha koe ni wala. E kai koe nā. Kei kai te ke ngalo se perene o ngoi mata lau iawe. Pia veo. Pai he potula la sai. No pe foki tita o siofi whakamau i au kau fens. Ko hai ki tō taha. O ku fufi fisi ne whai mea koe. Wai lotoni. Ku mau e tau ki toko koko so nan kani po. Iwa ka koe ke whatoka ngai. Ho mai nau tio whakalongolongu mai pea me tua. Ka kou kore atani. Li lewa hao hoa. Kau singulari pe me he tafa aki whakaihipo. Oi Stacy. O ki hula hula. Te tafoki, te puno ki. Ta. Enda lai taungo. Ki i tātaha ke pei lalo he o te mokaka ke Stacy. Na whaiwhaange ko he kea. He kulolololo he ngāwe e kau eua. Che, pe he potulala. O te mo whapiko piko e tari ke pokalama ka sea pa se tita. I ka pau te utolere aki e au ki telefonia ki pokalama ke lere ki mo mate. Telefonia pomo ki telefonia kona ke tau mawa ke pe ia. Au sai peko tari peke hao e sea he tau. Ka koutu pape au kuto pea te hasi mai a mis. E mo se tita. O ka koe na pokalama. Kau kita tak faspe ke tamawa mogol gona ku buat ko au i to huli noa ki social fa fo ki pesio ki ta o vivo ki ta o fu ki muy ki au a pe fasi e buena atau programa ainda a serviço de amor que tita na ike ne po ko me pike tau sia ka to ai ko ilo ku to la fa hinga porque na lava na to alu de tio ko ni ko to mai que ta fa no programa misca tai ga pibe e no lo meto ki mato a me o te mos tau sio ko me mau nga pe que tau ranisi tau o tau me tau vilo kigo ai mo mama ta iga ka o fa al pe tahi pe hulu fa o kai mai e fa al ka kuria mah kuaka pango ya ke lockdown ni kita va lockdown va mata pure o kore ke hapoka tenga ikoa
te ke mate. Hello? Haka tau pasi ata tō tita. Iyo, ko e ngataanga pe e whai whafu ana o mai. Tau hoka tai pe ki he okangi ki pe me a lui wha. Tai, koe whas koe ni. Awe e ke tō taha koe ni o ku. Mau pe iho tau tapai ke te. Ai ngo ku tau polo kama. Ka koe ke asi mai. Alo taika. Polo Polo ha puri mo longo. Aku ui atu ko ia ka ki wahenga o. Se tua tai. Foke celebrate hono fu birthday e tita. Happy birthday ipo pe a koe. Tō mai pe programa a chetita pa mo se misikana hiki ko ane po ere teo a chetita. Ia ku toa whahinga e pesko ni mo e naulawa na tolo sio mo whanong. Amo whanong atu me whasiko e nā mo tolo wana ku tohuri noa. Ki au hape manatu ki e kohiri. Tā i mai ta mahi vai. Na taika na mu e alu ko e taimi ko e fa mama e taimi ko fa no fa ki fasko na Ange fangi fasi tai ka o ulu i mai tai te laila i lo ia i tai mi ho rai. Wau ia ku hospital e tahu te manatu ia me agona. Wange fangi fasi anak korio. Toi waku mai manatu ke toi lolo atu.
toi kafo e tita. Tai a Sone kato. pe mi aunga la tu masi me ai. Tai koe ana fasika tangata se tita me New Zealand. Mea kotoi mama ni. Tita sa. Viri hoa ni pia koe whiri noa ia. A fraulo hake mama ke... Tai fasia ka whaika pakau e loto se tita hai ea. Hanga waka puna. Koe whakapo uri heo ku newa ia ki he RTD ai. Koe tai kai? Tai ki haki loto ni e. Nai koe fasto ni. DJ? Sorry de. Pau o ana. Santes, patau lava. Koe tata pe ni mo taritari ke programa se tita pa mo misna. Hawa ni afu. O misika, se ago po e pati. Oka ki te whakala o o tō ngai e kumana turotu. Ko ta suenia ki he no whakala o e mama ka hau. Lau he e tu ki ko Solomoni ki he masani e ne ngau e lo se. Hako ke lela i e si I ati ko kulu kona o matafonua. Ko e kau po uri I he aho watata o katopa uafe o mo fulu. Hala ka fue fu te usi I tu o ino I he mai kona pua. Kala noa moe loto a palonge si ke aua e veteki Kei iwa mamani Whiri o I kua ne momori ai loto Te fua te koho kukoloisi E koe o whani I kai toi oso Whakana ana a silo I mata E me au hia I he mahanoa He kua pea ua ai taulana O tō maloto ai si e kua wha Ko hai hatoa Tene lama e kua mole ai e whanala ana Koe a Sandes. Tau tuk mana wa piki ai. Ue. Karea mau re tukiwa ki manako. Tai mle whae takataka yolo ke tuko ia. Tai ka o te ke au. Kifo pe ngunu kawa. Reti ultimos teni forti Asi enelea tatoki fe iloani Mana tulua toa ki e fua kawa ke tapu soloma Nunua oe ofa Uofa kaumi uminoa Mana tulua toa ki e fua kawa ke tapu soloma Nunua oe ofa Uofa kaumi uminoa Kalalo pe ki e whakaumi umino. Ana wape me he lili wha. Mai Olivia Tausing. Aia ka e tau prokalama. Ko na ma ak mo o whaanga. Ko foloa ata e hulo hula pe ko lahi angi e nofo whare kalapu ana whai. Ta mo he e pe alo tau amono siri pa. Koe a fuki ana. Ka mai whaka ana ua pe me he lili wha. Isa
no fofakaana me heli ifa kaetangi tau asi ete hon Mutol ko na ko fitangi tangi. ika bisa heme amama o felere aqui programa que mo ga ki telefónico ko tai ko tu ai ko to ere eite que me ko mate ai telefónica tu ko pe pe mo tau ki fa no mo fas si otolo ne fufu ko na elilo tuoha imahali. Ai fuere na que ha. Iyo na hoko ote si mau ki momoko mai e whiawhinga ko mau pehe ko hao sama mau ki momoko mai e whiawhinga pine mai pe ko vave pe lere tau ki programa ko to hanga pe veni o mai ha tau fano fonofo o si programa misi o de mo fano mo lere programa man sui si okolotoni e fieka ni moimu seu que foi o ai mate e toi moi ya ue loi tau fua vai bater in again o tui pek mo mei fiu he o pō moe olosi. Tau whasi hoko koe whasia o ana. Ko whai whasi o tohi mai pēia tita koe ana. Pai e DJ nau. Alu e ku nofo lamai whai whasi koe ni ane whi. Te toki ia mai he kako pia ko kamata ke masisisis. Whai taha mo scratch ki whai whasi. Pine mai betai o te ke Fabio Pico. Akakia e mau talamunu kia te koi e lotonga ka hoko o CV all the best. Mo tolgo na ku inu kawa tonga, mo inu kawa tobe mo kumete o inu mai pe mo. Kau taltari o peke isa. Awe. Kau ana.
Tama ke fasi behena ka tanga se titai no silani ana. Peko koko e peko se titai ke lah ya. Se titai Sirai Matalawa Tunggu na utai latap mo Ken pe mo Anai Anai Tau tartari ai pe Isi fai mo ke asi mai he te mauefu. Lava ki mi te tau noa, ki mua ke tau. Ko ia. Ke tau whaswhaka o siu ate whamalo. Ke mua tolko tau pe mea mai. Pe heo pe he whoki ke tau kau whensi lotoni. Rona no whoi mai ko tau lokini mo tau pare ni. Vai e tau hoa pe mo whangate ke wai ke tau. Ai walahi. O whakata. Tupu kata Si ko I wefo I lole. Pe he Island Boys. Sini tau kata ti ki olunga. Ka e tau mini te tolu noa ki lava. Ko ia, ko ia. Toko atu e tau whaiwalahi. O opito. Malo sinai. Island Boys. It's your boy New Style. My boy's very pop on the beat. Olha pra cá. Free war. Yo, BJ on the track. Y'all know how we do it. Yeah. No makeup, fana. Here go it. Yeah, we foi lole. Dale mua kone. Betukua hafa, holy maitia. Yeah, we foi mafu. O fire te au. O yawe, palataisi. Koe vale ala ia o taimi. Ave ala kulotoni koe kumoni. Io, hua tu go foi no pala, ho mai go te ngai filo. Fasi na ana mo se tita.
Where's the night? Yo. Toate makuiretio snai. Alu pe ka anga mo. Tôi bài ấy. Ôi, tàu phao số xe cái tàu phải vào lại cái mít cái một xe đi ta. Cái tàu vô mà phụ bề. Mariana, coi phụ. Jadi dah ibu mau kipeno lo mai mau siapa mau toko wa. Malo ana. Ma tau ki fia. Fresca ta fakau. Sinai te mai e tau ki programa PN. Te tau tis kope ki mua pa toki. Hau apia moi ofanga, vai koe hau apia moi ofanga, whamalat ke te koe ana whiwhita kori i ho kau mai polo kalama whakalata mo whakawhia mo oni. Ko osi ilo e au ia ko Se ti tai mo ki kope he. Kau tamai koe ni he tau polo kalama laivi koe o i he whiawhini. I he ngahi whasi koe ia ko ke whiriwhiri mai i he whiawhini. Kai ke he whamalo atu ke ai koe tau polo kalama hoko o whoki, koe tau polo kalama ia pia mo sea ko ia o e core team ko se misisika pe ako nei lolotonga whenga mai ke hō mai i he taimini ka lolotonga ko ia e tau taritari ki se misisika o kore ki a vau pe mo Michelle ke na kau mai po tau tole whea Moa. aia ko e Taimia mau tolu mau veton. Pongpongi ko e tau kau guest ko ia pongpongi te tau kau whatahai pe mo akanete lautita ai a pongpongi ia pe foki ki a karafi moa e kulahi au pitanga hei o ni mea ke whai kia tala noa a pongpongi. Kai ke he koe tōnga koe ni o ko tau iai he whiawhini Michelle, malo moi tau maa e whiawhini whewheha ke pēr te kai fuki ke whakalea mai ki he tau kau whanongo i e O maua mama mo e whine matuani o taimi koe. Whewheha ko tau wheitō. No pito e se tita. A fo ofa pe mea kotoa me ho me he fitu koni ko ia e se tita pau ko i he vaha ako o manukau pe mo botany e ko i he pota ko o ngo loko en ko quiet o longo pe ho mau fitu ko tu vele pe mea kotoa otherwise te tau longo a ia he lele ko e kau polisi ba mo helikoptera mo ngai lea ku ko ngai pitu ke ka ko fese a pito se tita he kau mai ba mo ki mo ba mo ba mo ana ko li e ka to ni ka te fo ke tau ka fanongo mo po kalama fa fo fa ko ni ana ko li ko o pe ku fese ya aku he ngai ki no a se tita Halo.
Mahalo au pito Michelle au ko kei whenga mai pe se misisika ke hu mai I he Zoom I he Hawani ko ia Michelle na iai whoke pe moval na iai whoke whakatala noa ane nai ke taha ke ngai whehu e ua na kuhanga tuku ange mai ane nai ulake o whehu I ka paulewa te ke whehu I hi whoke hio younger you ke o younger self ko ha nai ai ako naki te ke oange maao I o keisi hake ko e whehu I e taha ko ke lava he toko taha ko ni ko nani kore mai pia ke mahano hingoa se ni te katoa pe mei tonga ko me pehe o ko I kai lava ia ke tauhi hono boyfriend ia te ia ka koe taulahi ene hoko ko hono boyfriend ka ko I kai kene lava ia tauhi o keep him o ko unfaithful ma o pe e toko taha ko ni pato tala mai o ke ai hono ngahi hoa ona e hono ngahi other girlfriends o me ala ko walo nai pe ko ani assume pe ko e fo mo oni I don't know ka pau te tau to pe I face value ata ka te ko Michelle lo e se tita ulak whehu e se tita ka pau e ia haku aku fale I ki help younger self looking back at I need I'll probably pursue a lot more things e mahal te Uria mi tintare ma tau lava help younger self ke take up te whakaunga tamaki ngai mea o kulahiangi kai ke ngata pehe ako e se tita e pe kumbi whakaata mai ka koe trying a different things ni koe ni koe ko taimi ko nau tupu hake ai koe koe ai aku os mahino kai whai pathway kita ke te take on Ngi na focus pe taimi ako ia whatever it is pathway study ko na te whiri ko ki ai kale ke fulo ko taimi ke hange ko whakata mai ki trying some what you call it activities hange ko being engaged yang ai craft ko mana ko pito I handicrafts e se tita ko fa ama ya vea ka pau younger self I would try a different skill kau he ngai grupo pe he vai pe mo ngai grupo sociale vai taini me kwa fangi dancing groups ma me ana te me alo tau vai just to make life a little bit more interesting rather than being the boring younger self I hadn't Pairing. Nasi You make a choice today and you move with it. Paired. Tonu mo le halate te toki ilo pe kitaya amoi. But every step of the way, o kukai ke tuia wia ke te stuck maha hinga mea. Because if you stuck, ko mamani ni o ku lahi hono ngai whainga maari ke te whai. Whatever it is, o ku ne hanga make you happy. Ka ko eni se tita. Pau o ku fieftia pe I relationship ko ia regardless pe ko ha ene whakamatala. Then you just deal with it. Ka pau o ku ne fie mau o ku kai ke fieftia I relationship ia. Pau ku ai leva ene choice. Me to sio ange ki ha another choice rather than being stuck in the same relationship or pange ko sound
koe ke fu pe male koe ki ai se tita ka koe pe ku pa kau maybe it's easier said than done ne Liami. ta ulahi koe koe Tindare. tu ya Mo kai ka po. le ke te no fo polo a ka na relationship Ilo ko pes ko ni o ga me ko polo ka ya ta. mali pe koe no fo ma to family pe ka nga me Mo tol pe mo fai polo. relationship o kune hanga o sia te mo wi he ta whaake o ku kai ke sai kia kita. Pau whapoto lewa ke te whirita wa taina ke te huki tua mi whaina relationship o ia se tita malo. Wala apito Michelle. Oku te kaipe ke hu mai ka koe ni oku Malo whatai. mai pe a semis. Yes, he is coming. Ka oku te kaipe ke hu O mai. ita William Tintare ano mai na polo kalama. Koe kua o taki mai. Koe tohi e ua na mai koe. Malo William. Taine taha nā kulawa tu. Tohi e taha oku lelei nai ke te uluaki nofo mo hato kau mea whakamari pe a te toki mari pe tau nofo tau hiki he tau tūkunga ko ia nā tau tupu hake mo ia i tonga ho toki mari pe ke toki nofo whakamari kai ke he ko Semisi saved us i he whiawhini ko ia ko kore e toloi ate ki foi konga ko ia ke tau toki laro ki ai anai ka tau hoko mai ki a Semisi mao mo e tau mao ai whiawhini pe malo ho lava mai ko Semisi foki ko sea ia o e koa team pe o ko tau kau whakataha i he whiawhini ke ni hanga tukuange mai ai tuunga ko ia ko o kia ia ngahi teu ko ne whakahoko pe koe hae tūkunga ko ia o ko iai i he taimini ai koa team Semisi. Malo sedita ko te whiapita ko peat ki there's Valerie and Michelle. Ko ia. Follow e te puringa ki o ilo pena mo whemoe ki na hono. Ka mo ngā we, ka mo e pōpō, ka koe ka wo whiwhetan ki nowe ma a ka walu. Ki wha mapo me tau ngā we. Ote. Koe ko whamalo he mawhenga maari e ukawa tu i whiawhini. Alo apito i Semisi. Semisi o ki kai ko ki ngawe si o mo whakahoko i tonga nā. Kia teki mau tolu koe ni nofo atu pia mei muri o ki ai mau ngahi viu kehe. Ka ko ki mau tolu koe mo nofo i tonga whakahoko ai ngawe ko ki mau tolu pe o mo ilo ai loto o i kakai ko i kau vouchers i tonga. Pia kuto pia nai ha wike ua pe wike tolu pia tawa o ki wike ko i o whai ki ai whiri mo i whai ki ai ngawe lahi. I ngahi tau koe ni kua mariwa tu ka koe hae tu unga ku o ke iai ka tu unga ku iai a ngawe ko ia a core team i he taimi. Pito koe hanebe mo me ai o ku ke i whai e whama a popo koe ngawe whoko ni koe ngawe whengata koe tau whaamu na maa weni i tau ko sipe i fo i whenga maari e koe o mai o skari riu pore hana toi tau e ua ke whae whama a popo tau teu koe ni no whenma o tā wau koe e tau ni ka tau whaam ke matangi maari ke a whape ka au ni kai whoke o koe ngai whahenga lahi whenga fua o pito pe pena o si mahino pe ko ngā lahi ia ngai whahenga i tau ko sipe o koe ngai whahenga ku whi ngai ngai whahenga ku whenaka o koe ngai whahenga o koe ke a honi o ku kei whi ngai pe tau whaamfo ke whenga fua ka kui kai ai pa koe no ngai hala whanonga nai whaua mai e ngai mea keke e ngai mea e ngai hoko na eke tau whaamta toke hoko ka koe ma ngai tuunga e o koe e whekumi nai i kai ke tau ananaki e hoko pe mea kai a kauku ka ku hoko e koe pora ke tau tolu i tau whamā opo koe ni kau au ki novema a tāwaru koe ato kuma o whawhia mari ke kakai koe tūmai koe he taini mi se tita ko lawe pe ai whaama kakai ke whai mo ui e risi koe no ui koe risi se tita koe fu mea whai mo fu ai ko te tawhok pe ki ta whai mo ui mahata
Ange ko tunga no mo e mo o si lava po ilo ia te kakai lele mo kakai malava mea mo kakai tau ke na whaha ko whatongia ka e pure foke re o ia kakai nema te tarata ki ta mai e o si ma te teo pe tau pe malunga ano to unga whara anga mo ni nai tau ke ko koe whake tai blahe ko ate hingo e ko ke mai e kakai ai koe whinga au e koe ni whae kai ni mi koe whama opo ai koe hae lai kaha ko hai e toko taha o kune mao ai whalala nai taha e kakai. Ko ia koe whupa mga hi whonga whini au ke whapapau e ikai ke kau hanga kehe ngai whonga whate mo harate ko ia. Au pe ke lere toko toa ai ngahi whako ia i hono whapapau i o ka kato. E kai ke hoko pa mea ke kau to e longa ange ai. Mai no pe wai pai ki longa aku hoko koe hala whanonga pe ia. Ki ngai ngau e o kulelei. Ko pau pe kai hono ngai hala whanonga po. Ne lalahi mo e ne kai ke lalahi. Koe mea ke e ia. Tok mahina pe. Ia mi koe programa pene ane po. Koe tōnga koe he kai nimi. Koe hala ko hawahenga pe mahawe e tolu. Oku ke whae ngā au e ke whakapau i e kai nimi. I he lisi ko ia mga hingoa. O e timi ko ia o e ati ko ia ko se ai. Malo apito e se whakamala mai ta whaka mai tōkunga ko ke iai mai tōkunga o ki ai koa team. But before we move on, Semisi, you're looking good. Oku mahalo ko e fiafi. I think it's the shirt. I think it's the shirt. It is the shirt. Hold on, just a minute. Okay. How about this? Ko semis koloka e whatai e wahenga ulaki. Ka ku holo me ho whawhonga semis. Okay, ai ase ko ke ki. Nga tō me whuke ka po koko si asko i wa. Pau peke nau. Mai pe mo whangi i hui. Ka ta whoke mai ki he taporo kata ki hono ai mau a te tatara. Malo William. But I can't help ai wakai atu pe ato e tohi mai mo e tau kau whanonga le te oku ke ki holo e misi. So, koe maha koe compliment ki he ngā ue pe ka halai ka lahi pe a ngā ue se misi. Mālofa hau haki foi compliment positive e ka whakoina. Koe ia whaki, kai ke he, e se misi oku tō koe he taimini, koe taha whaki ia ho ka veinga ngā ue ke ikona, ke mau ikona. I kai koe ia, he? Koe ia kotoa. Ka koe tō koe taimini, kua mawahe whakasiao sia ki he tawhaki koe taha, o iai, o whiri e nau toko taha whitu, pea oku ke kau pepa mo ni ihi, i he koa timi, i he risi koe ia, which is okay, and I think, okay ke kotoa o e kau whanangope i kai, but I think it's okay. Iai mo kau whawhonga a mo tolu. Koe whehui. Ka paulewa e lava ha toko ua pe toko tolu ia mo whataha mo koe. Ko koe whakako spau peho o lava au mo huau ki loto. I hangai ku wakai ki he poupou ko ia wahinga. Te mou whe i loto. Ku te pile pe e ua te mou unu ki he tawhaki whe. E uno mai e te whaki koe ni e komite kakai ka mau tolu pe ko mau uno whakataha pe ngai whakataha mo e komite kakai pe ko mau uno ke te whakataha ki he te pile hau eiki. I kai whake mahino. I kai whake mahino foi step ua ko ia ka whatever pe tau toki au ke. Koe ngai whanonga ke he koe he taimi ni koe ke he whakai ngai whakau kau. Ka mga hi whakaupina. I he whonga koe whanonga me he ni te aho tāwaru. Ka kuau he tōnga, ku taki taha loto lahi pe, e whai honoloto mo whai in whakau kau. Nea ngoa ia, koe taim koe te tāwau ai ke aho tāwaru no. Ma koe mainu pe ku pau ke whai ai whakamā opo ke whakataha tāna. E mai hala whanonga. Koe whiri koe ngai whiri koe nai toko osi.
Iko ni he wafe hongo furu. Fili he wafe tahafa, me wafe tafitu. Na e hoko a ngai mea koe. Ia e ngahi taratara noa. Me ngahi tukuroro. Na e pau ke whakahoko. Ke whakahare pe whao e pure ana. Koia o e ngahi whiri koe. Tau pewea me koe. E wafe mafu. Na hu mai whaka aisa ke negai ke mi pai he party. Na e ore mai pe ia ku independent na e o mai ka kato e le whakapaapa mo i popo i he party te murato at moto alfa. Ai koe tala noa na os whai mai pe he wafe. Ai pāti whia ia pāti te makalate o te motua ngā whaki, clarify mai mo. Party koe na akiri spohi wa koe na mau. Tuku koe na tau whatu koe he wafe. Vare misi. Hongo furu. Tau whiri whoki pe kai ke tau mau e matai whika. Na tau mau Don't pa patari. hawa. Na more nima. Pau ke tā whā ke i kuna e pure anga. Ai e neo na kai ke tau mau e pure anga. Kai na e ai ai furi tala no ana e. Na os whai pehe wa whengo furu. O kau mai ai ai sake ki he pāti. Pato onga i ngahi mea pēna e ne tui ki ai. Pea mo whalala ki ai. Ho i kai ke uhinga ke neo na kai ke mau pore anga ka nai tui a isa ki he mau halafononga mo te taki a ke isi pohiwa. Ai ka whai tātara noa koe ia he oska e whiri ne os whai behe wa whengo whu. Nai koe whai behe whai tātara noa ta tau he ua whi tā whā. Tā whā na tau mau behe hiwa. More whalo. Nai paurewa ke whai tātara noa whaoe pore anga koe na tau wiku ki ai o mau ai pore anga pare mea ki nisi pohi wa. Ai ko whehu i koe hae ai mea e hoko i o skoea ka haparu koe no Novema e whai ha taratala noa pe whai ko pau ke whai e whia akaki ma taratala noa. O ka pau he kei ke mau e matai whika. Tau whanfo ke hane koe wafta whitu ke tau mau e matai whika ke tau i guna e pore anga. Ke taimi koe he kei ke tau mau ai e pore anga. Ko pau ke osmau e plan B. Option B, C, D, E, F, G. Aia ko whehui pe whai, e pau ke whai tātā. Nei os whai. I wafta wha, os whai wafta. Aia ko whaamongau e mahino ki he ni ihi koe o nau takikaha mo ona pe nai hala whanonga. Novema a tāparu. Tai mo tau whanau no mai he tai ni mo whai fu tātā noai he tai ni. Tau ma opo. Tau au ke a tāparu Novema oku toe ofi ho tau whai na maari e. Ke whakasisi e tala noa koe e whai a tāwaru. E oswe a tāwaru Novema. Whai ngō fua nge tala noa mo whai whanonga i koe hala whanonga mi hen ki a tāwaru Novema. Ke whai e he taiti. Ko ai koe ke tau toki tala noa i Novema a tāwaru. Taipe. Ke whonga whatemo kāla pe. Whetuku loro aki. Majority rule. Oku ki i ngari o whaama ngā mana e pufa kutui. E lele ani ke whai tātara noa he kai no compromise. I agree. I agree au pito ki he whakakaukau. Ko hepe koe hai whakaukau, it's a lesson learned. E whunga tātara noa koe na tau whai koe whawhunga wafta wha, no wafta fitu. Koe wangwa ko e tai nimi. Sio atu ko koe ki nai mea koe nai hoko i nai mō miniti koe na whai nai tātana koe ia. Koe hala whanonga whai na tārai. Ko amanaki ani au ko hiku nai mea koe nai hoko e koe possibility e toi hoko pe. Nea mo koe tau mua ke tau wini kore angaka koe o toton peke tau mate te oka hoko. Oka bagi hoko ai option A, ko tau RPP pe ko si ko ti. E whai mo fuangi ke ka mata tātana koe e tai nimi. Mo e mahino aki. Mo sio koe koe ki hari e tā. Ai whai ke kao.
Ia, o koutou au ki ai e se misi pau ka mōni au pito tonu ke kamata te tala noa he taimini, hence the reason why I ask you that question, kona uhinga o tonu ke kamata mai he taimini tala noa. Ka paulewa te ke hou koe ki whare alea, tau pehe o toko tolo me ho o timi, toko fitu me he timi koe ni a siawasi, pe koe toko fitu me he timi a au, ka toko whiha me he timi koe. Koe whehu i, mahalo pe usake ufihu ya ngaton pe ka koe. Ka pau te ke hu ki whare area, ko whete e pire te ke hu ki ai, te ke whaupure anga, pe moe kakai, pe koe hau eiki. Te tau whaupure anga ka mai majority. You have no choice. E koe hau eiki. Puna tau whaupure anga i he waftaha wha, koe kau independent. Nā rei tā tau whiri. E tau whakaamu ki ka kato katoa e tau timi, mo tau kau kandidati i hala whanonga koe o tau pehe, koe le lei taha ki tau tō, me kok tau tui nei, ka koe whoke ni ewa te tau tui ta kau. Pe awe au ka tuunga ko kui kai ki tau mao e me kok tau whima. Ko paurewa ke whai e tātā noa, pe pure toko lai. Tau whamaro pe, kui koe tātā noa koe ne whai he wafta wha, na i kai no o ki tau tō e tō sini. E o mai e kau independent ni na whaapa pare mea ka dispohiwa. Na mau toko hiwa, kai toko nima independent. Aia koe anga koe ai hono e tau fusi koe ne mawhai e malama pe ke ai i lahi ia e toko si ke nau whawhekiki. He was hoko e he taini. Ai whawhekiki e toko si ke nau pure mo tūtuni ke toko lai. Aia ko pehe ko fui tāpua kia he Ko lai miss. Na hau e toko ni mātuku lolo ke toko hiwa. Na o aga rewa ka kris pohiwa ke pare e pia. Sai, tau whanonga tu koe ni hofe hui. Ka pau e awe whope mai kai whika aia toi holo hifo sisi. Kua pau se tika ke tau tuku lolo ke lau e toko lai. Ngoi ke he tau tui. O si mahino pe whitu tau tuwai, o si mahino pe tau kawenga, o si mahino e tau visi ane. Elemeniti maho inga ia e ngahi tui wha demokarati pure e toko lai. E koe tau whatongia taini. O ai ke tau pepehe ke hau ia ki aipa unga atu lewa o tau iwi mo i tau amanaki. I tau whakakakato koe haela i taha mo lele taha o tau iwi taini ke whai o whata tau mo tau whima. Tau ikuna purela. Peka hau ki ai o ikai ke tau ikuna purela. Ai koe opsini e ki mui o piko. Ka pau koe tōpunga ia e awe tau roki ai. He kai ke te whai ha tau whima. Kua pau ke tau tukololo ke lau e tō lai. E, opsini whoki ki mui o pito ia. Koe opsini uraki ko o to toni ke kata no ai se kita. Ai whengai ko koe ke tau win i November a tā lau. Ko ia e se misi ka koutou i pe o te kiai pe ke tari ko whehu i ko hono uhi ngā he koutou ko tala no atu i he foi te pire pe e ua ko te pire ka kai ko se ta fitu te pire ho e ki ko se e hiva aia o minority ai se ho e ki ka koutou ke tala no mai ke majority mo minority i he party pe ko ai ka kai i kai ko ia misi ko ia ke ia ko ia. Aia ko ia pe koe e kapau e toko lahi ange ta whaake koe ko mita e kakai te mau toko lolo mai ki ai. Pea kapau te mau toko lahi ho mau kau whawhonga lava ki loto. Pea to tonu ke tuku lolo atu e ta whaake koe ka te moto. Majority rules. Ko ia? Ko ia. Mahina o pita ta whaake ko ia. Kau kai ke iai ha whakakau ia ke mau heke ki he te pira ho e ki o whapure anga mo ki nau tolu. I kai ko ia clarify mai ta whaake ko ia. O kai ke fumahino ko having o mai foi film ko ya o sta tonu ke fa u pe ka kai i to ta fitu a majority ko o hina pe foki ai toki yo ya ko ki ka no pe ko si o kita e ake majority kai o tanak ma da fitu te to hi tonu ke fai malo pe ta no i lo to pe to ta fitu Ma atari ho mai fa no fa ka ka ke ta no ko fi fa ka si o kita ya ke tau ria ke tahi tu ka tau au ke. Kai ke? O ku i kai whaku. O atu pe e whehu i ko ia ko uhi ke tari mai pe e koe kai o atu. Ai koe tātā mai e pau pe ke whenga mālohi ke whai ki tō tahi tu. Ka paure mai hapa tu unga i kai ke tukulolo hato ni mai ia. Mena hapa koe hoa whakawha. Tupe ke whai tutu un be tahi tu. I ono pure e pure ana.
Ke lang ke tau te lava whai hami. Ai koe nei hoko he waftahi wa. Tu akiri aki apito pe e he toko ni mai a ki mautou. E o whai taha. Ia koe tari koe ke whihu koe ia. Tai nimi koe whainga maari e pe. Tau whapapau o te tau aroa o ke whaitunga koe ia. Koe whaitunga whamamahi e ke tau aro kei o te whasi e nā tau whainga maari e. Ko me koe ka whai tai ni ka pau o waha tani i whakaukau ke foi option koe ia. Koe tari ki ai he ke toki whai ai November a tāwalu whai tai ni. Koe taimini ke whai ai kono tātāpuni ngahi option. Tau mateu teu, ka tau ka hau ke ngahi option koe ia i November a tātonu. Koe tau option ei, ke tau i guna koe ala. Ali. Mai option B, mai option C, ko kai ka priority ki nā tonu ia. Tu toka teu pe o ka hoko ka ukai ki aha ananaki o to ton ke hoko. Ali au pito miss, and I agree with you in sense. Koe ta whake e taha o e whehu i se misi o ke tala noa mai whoke o tatonu ke plan A ke mo pureanga. Pia koe plan A ko ia tatonu ke whai anga e whakataha pe e whai toka taha whito. Koe whehu i. E malama nai ia te koe pe mo koa team pe koe ko miti koe a kakai ke mo whetuku lolo aki i he taimini o whau ha foi sino pe ta. Tuku anga pe ko o si whakahoko ule sisita ka nau whili tawa taina pe. Kai foi patoa pe ta instead o ha foi patoa e ua. Kau hefi. Kobe mawase te ta koe ura ki pe o taha pe whoke patoa. Aia koe taimi koe nai hua se au koe ki tua. Koe ne lea nai whakapu mai ke te au. Popopoa tuka te koe ke sea. Popopoa tuki ho tataki. Hoku i kai ke o te lawa ngai whakapu mate. Pe mua ke o alo au ia o nofo mai pe me tua. Ke o te kau mai au ke whataanga e koa ti. Kau kua patoa pe. Nai mea koe nai hoko koe ki mui. Ai koe toko ua nana kuki toa. Ko sai pi koe ala pēma si hausi. E te tau pēne a rea ke saia. Ko kore atu ke tuku mai mua au ia ke whokpe au ki motu. Ko ngai hoku wahenga, te toki whoki mai pe au. Hiri koe ia e tau whini whare a rea. Au koe te tau ngā au. Taimi koe te tau punai pure anga. Sai. Koe tū ngai koe a sai pi koe ala e taini. Oko ange whapapa kato ke. Oku ne kei mao mai pe pōpō ka kato. E pāki koe a pō se ai. Ko se as pōhiwa, ene koe whemahino aki ku koe he ne alu. Uke he rewa. Ko whakatuku e pāti. Whakatuku mo ngai mea ke he. O asi rewa o hange o kua kau i gai tatonu ke ua pau. Wang koe whakaukau o i gai ke ua o kei tape. Koe ua pēia i ke nai whakauhinga koe a se as pōhiwa. Ko tō wai e tini koe ni, oku kei whai pē taratara noa mo se ausi, oku i a oange pē whakaafe ke whoki mai ki e pāti, mo e ne tini. Koe tō ngai koko koe he tai timi se ni, ka koe pāti e taha pē, koe wiko te whai whotu, koe miti koe tu a koe he, koe ei oku ni hanga whakane nefo pe he oku ke he. Ka te kiai ke ui e au ia kua pāti ke tape. Ai ni koni koko ku iai koe kotoa o e kau whakafo koe ka kai roa tonga. Ai, o tuki mui e foi, ai foi mea koe aku o si, o kulo tonga hoko ia, pe aku ki as whainga taa ia ke tau hanga toi soloa mo analaiso, te kau whawhikik, tau tola aku no remo kau ke whawhikik pe. Koe foto eni na vai mo se ausi. Ko hana omi ko toa koe ngahi hingoa koe a kone os whakatu mai toko koe ene pāti. O atu lewa mo ngahi hingoa koe a aku i he. Komiti koe a mo ngahi hingoa ko whamaha opu mai ni koe ai patoa koe oku o se ai. Tau tātara noa lewa ai ongo kandidati. However, ai kandidati koe me pāti koe a se ausi, a lewa me kandidati koe me pāti koe me toa. Tau tala noa ke holo mui hata.
ai pe ata pe ka pau e a o ka tuunga o i tai ke holo mui ata ka whakafoki lo ua mo fo ingoa ke kakai o whaasare ke tā mai he kakai ko hai wai maalunga hama whai ma maari e ko hai maulawa a ku kore ka sia os ke whai sa reko ia ke kai nimpe te tō mui ania e o ikeni kai lawa ke whai mo tau whai tūtu uni kai lawa ke tau whama opo opo tau whok ke kakai tau hanga o whama o mai tau kuku ka tiko ia ai a tau pepe whatata o tonga tapu wha Martin pia mo lele. Whaere waha sa rea, Martin mo lele. Ki tonga tak whaaki nao tala mai, kia koe ola koe sa rea, o pau ke tau whapapa. Ai ka stepura ki ia, koe lok tala noa Martin ia mo lele, toko hai e holo mui. Toko parewe ke holo mui, tapa tau arewa sa rea. Sa rea wa niu matu aki whakapapau i au pito ke tonu, pia palanisi, pia tau kau ka hatoki ai. Kona ose mai ola sa rea, ku toi whawhi uia mai e ani. Ai koe whonga koe sa rea, koe whonga ina o sotu ka sia osi. O te tamataha me he kurupu koe, o mai e tamataha me he kurupu koe, pe o te lewa tamataha me ha kurupu ka ataina. Nau tau toko tolu. Whao rewa hangai kurupu e whaa pe nima. Ai koe kurupu koe tau pe ka pau koe tong tak whaa, te tau ai gaa foi kurupu e nima pe ono. Koe foi kurupu koe toa pe e ai toko tolu. Taha si a osi, taha a aku, atawa taina. Ke nau whanonga whakataha whae sa rea. Omi koe sa rea o kau whalala koe toa ke. Hoko lewa sa rea koe ia, ko ha hala whanonga, tau poni mai ki he tau whai kuturi. Manu whake, e ose sa rea, e ai peni ihia e he kai pe ke loto e ke tukulo. Kai kehe, tau o mai ha whahinga a whanga tuku ke tau toi whoki ke kakai, whakaku ke kakai. Tolai ne mau sa rea, a lunga ane whenga maari e a ei, e vai a pi, voi ai tonga tau wha. Whitu tuku kātoa ka ei, voi au maalunga ono whenga maari e. Kore atu ka pi, romui. Kore atu kau popo a pi, tau alu kātoa ka ei. Ai koe whonga ini ko koe, for elimination wha mui mui eni nga whotu koe ka siasi, pako kei whaangongo ki ai, o ku nane tari pe o whenga maari o iyo. Ai koe mete tau whai, ai koe ngai vahenga koe ha tau pe, hange, o ngai vahenga koe o ku te ioi ke te ea hata, tau pe hango tong tapua. Ka pau koe hata ha, i tima si au si mi tong tapua, i tema savea. Ka pau rewa koe kia hata he mi tima si au si mi tong tapua, ka heke ke toi savea tong tapua ia. Ai koe ngai vahenga koe ngo koe, o ku tatau o ku kehe, savea kāko. Tau pe monima, tau ukitu a hinoa rosarine, mo akanene. Lue i ai kola kot kota peke matu aki whapapau i hoku tonu. Ka whungawe la hen se tita koe mea hentu koe na wha am whala pepe na osle aki. Tau whiri ke tau toi fau hei process lo lo mo whakamore lai, mo whakamore iwi lai. Paanga ka toi whakamore iwi. Ka kopau ke tau au kia. Ka whaunga elimination whapatapata taha pe ia kou pe he tonu ki tau whai akai mi. He koe ku mahino, o ikai ke whai akai lolo. Ke tukulolo mai ko mitkoe ki o ki he, pe tukulolo ati ko mitkoe, ko pehe, ko renta si asi. Tupehe ho kau poupou, ko ai ke tau te ke lahelonga. Tupehe mo nof pe aho mo kini. Tupehe ki kau poupou, ko ke na nof pe, ko kore ati. Omi ho timi o tu lai, pe kau poupou, ati mo timi o tu lai, tau whakafoki mo fo ingoa e waki i ukolo. Ke whai ha savea, mare taha. Tau maa opo mi ai. O ko toi pe a wike ua i se masi pia whakini. Peke ka kumana tui he koe haina i huki tua. Mahino pe mo i tukunga koe nei uhi ngai huki tua ka uhi ko tai loto ka kilawa ngai whakataha pe mo māteni. Koe tu koe taimini o kei ngahi a wāhenga a whiri o kei toko ua. Hangai koe ni ko hongo fulu, ko whā, ko ono, ko nima. Koe ni koe tau toki o whamatala. Oia, ana ngai vahenga koe. A ko tu ia koe tu kai taimini ko tomu ia ke toi whai hato. Tare mis. O se resi sita pe Pamalala mai. Koe ke kanseri ange ai. Ko si pau pete mau Filipe mau toko. Ma ko tio ko whengal koe na toton ke whai mai a me tau o si. Tau roto ko toke whai mai mi mui ka na kai kia kātu o.
E koe kutui whapapau koe aku koe lisi koe ni o e kutimi. Nā mau kātoa pe nā tōra na mai mai. Tō hinga ia ko tō mau ai whamau o koe ni ko os whahau koe. Koe kotoa ngai wahenga koe ni ko tau toko hou ai. Koe i koe ni oku i he e kutimi. Nā mau pe nā tōra ai whiri o koe whalalawahi. I marunga ne pe o whainga mai e. E ni i koe ni i tima si ausi. Koe hinga ko koe tuke pe matui ko si ausi mo saia. Na ausi ne te kai pe ke to e na pou me te au. Ka koe taimi ko koe na e hoko e ngahi wapare mai koe ia na e smahi no pe ka whai lewa ko tawa ore ke tōku ma kono tawa e taini mi koe koe whaamu fok e whai mo whai tu whituku o la i me fua o a pe o awa pe koe ni taimi koe o whi lesi sita pe i kai pe ke malawa na iai pe u option de ke na iai option de taha nau whahau ka si ase taimi ma tātara no ai na ku kore ki ai ke whoko ve tek eni timu ve tek eni komiti ka whoko mai pe nane tāri pe ose ngai ahasi pe whoko mai hangi uku toi ki whainaka aia koe tātara no koe he taini mi ko amana koe taini mi neo futo o mui se tita ka oku i ai whainga maari e tau eliminate hata he taini mi pe no toi wike tō o ke ai pe whainga maari ke tau eliminate hata he taini mi pe mai no pe ai ni i hike ki holo mui ko chances ko ke whamaapopo mai ni i ko e malawa ki tō taha koe e malunga ne o ku totoni ke whainga whai he taini mi e ka pau e kai ke whai for elimination process ko ia kau lue tu pe mo tu ma lo tonga o tau alo o to ele lo Okay. Ai no rewa e ai nga i mea e hoko e ai ngai wahenga e mau pe ia pe pe hange ko wahenga fika pa ko fika ni ma ta tau pe pe lere a candidate si asi e ke mau pe ma ten e ke mau pe o sa o ko rewa ngai wahenga e fie mau e pai ta no ai e ku tu la ve mo fu ai na tolo wa e lere lo wa ko ia Peter, okay. Tātara noa e koko whahawa e taitumi ke ko whaampe koe tāuro e naka mata mai mo e whainga tae hala whanonga mahina peka te heo ka mea ku whainga fua koe no ai koe ke te pēta holo mui koe no whakoe hei ko ka whaamfu ke pēka kuni kai fuke malama o nei malama he ku whitula o si ino koni koe ku ni koko sumai no ka koe ito nei wahenga ni o ki hike fua E se mis o hinga foki ia whakakaukau atai toko lahi o hinga o tai malawai ko no hinga ko o mau nofoka mo tole ko team kai ke o mai ha fo sino tawa tai hange ko komiti ko na kakai ke na whakahoko ngawe ko ia pe whakahoko mo savea pa mga tafaki ko o aki o mai he tafaki ko ni o ko hu ai toko si ki toa kai ke tuku lolo foki mai ki he tek mo tolo ko sio ai toko lahi o na pehe o toton o ko foi mi totonu e no alu ko ki asia o si pe tatau mo fakao te wato pe ngai fakao ka ko kakai pehe na tolo ko mo oni en ko tonu en aia ko foi process ko no ke tala no mai ki ai versus a mi ako pehe toko lahi ko totonu ko foki ki kakai o ko pehe ka pau te mo e kai ke fai ha tuku lolo ia te mo tolo he kai pe ko silo pe ko ia he ko na ke toko mai foi statement fa muy moi ka pau he kai ke fe tuku lolo a ke he kai pe ke tau mai tau tolo ha foi I kuna he taonu Taki whamana ho whiwi nei ka mataka. O nga ke whoki koe uia koe whoki koe ni kakakai koe. Ok. Koe ku... Ai koe te tae mahino aki ia koe whakauhinga koe definition o whakerea koe kakai. Ke tau pe ka whoki kakai. Toi ai ke fihi fo me ko ya ko fu me ko mai no fu ko ta fo ke ka ko ta ala to pe ka 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 be be ane ko no fili mai ko ni ko ai va hinga ko na mori ko fu va hinga na asi mai ko ai ola ko ya ko fo ke ka ka to ta po ko fo ke ka ka o tala me toriki ko to a to ta po no pa fe ya ka ke asi mai ya
Ko foi alu ko ia, ko ko foki ia, o ave mawhai ke kakai ke asimai. Ai asimai toko tau. Te nai whae tātala noa. O a oi toa ka tuunga nai whae savea. Tola koe savea, e whiri ia ai kakai. O mau ia whane fitu awhi. Kai ko ha whiri ia, na hoko pēr ia koe facilitator. Ke hanga o whakapapaui o ko ave furi mawhai ke kakai. Asimai ia whane. Kai ko au na o mai ia whane. Ko whane tēnai asimai, pēr mohai, pēr mohai. Pēnai tukurewa ke kakai ato atapono, ke nau whiri mai. A whanga tuku ai, ki he ola koia e whekungi, o mau e whane, koe omi e he kakai. Ai. Ka nga hingoa kana ka koia, he tini koe si asi, ai ki koe whakatau me whamatalapa whakai elu. Koe whiri be e se asi mo piwe. Ai o whainga i le vai e se asi o pehe, whoka piwe, whoka tuiwaka, whoki kia hai, o pehe, te te nisi nia kakai. Ai koe whoki koe he kakai, sai, tau pehe, ka nga hingoa kana tuana, omi koe he tini koe. Ia kai pēnei o katoa he kakai mo nai koro ko ona. Ka katoa ni I kon koe e ku timi o wai ka whawhanga o tonga koe omi ki nā don e kakai I e whoi whiri whamunga. Tengoe na mau wakai atara he kakai ki whoi waha kai mo ni puku kei mahu pe po a kakai te nā tō. But I he ele pe he o kei hoko tai pe au pore ki he whatonga. Ri I koko koe na I kai koe mōre koe me he wafkahi. Na mau whakawhoki ki he kakai, kai ke toi step o te hako miti ke tō tāmai ko nā tōku kakai. Tōka apitu tōka kakai. Tāra te kakai ke nau mai hingoa, pēnei whae savea ko e ola ine savea me kakai. Ko mawai ngai ko kai sai. Ko whai process whakia nau wha amu koe te tau fōu ai. Ko tui whapapau ka pau na tau fōu ha toi whai process ko ia. He kai toi ua e timi. Koe taha pēni o tala mai e kakai. Koe hare koe whakamatara ka a whakai heru, ko hi koe whiri pe whakia se asmo pi veni, a tini koe. Ko hinga e o kua ke hei na hinoa. Ka koe... Mahalo pe e misi. E koe ni I, ka me hana koe, I mean... Ake ngai whakamatara ko ia. Ka ke asmo mo pi veni o whakaaanga ai toko ua pe toko tolo mi wahe. Na amoha toko te au e kei hala pe se tika. Whiri e te tau awe ka kato pe tau ke kakai, ai e koe nai whaigoi ni matolo aru ki nai tuku I koro. Ka noa, asma ki mua, tau savea I te maingo rewa koe. Ka kai ko ha whiri o ha kuru, ko ha nii ke pehe, koe... Wala misi. Koe kakai. Ka ke koe fuke tūru wai kai ningo ka hingoa. Ai koe higa ko tū marohi e kawhaki se tita ko wasomo pauki, ko le kaha ni ko os whakahoko. Si o te koe ki whaukfua, ko le kaha ni whaukfua mai patoa. E ongo ke ni ke ngahi ingoa, ko os maa o marima wha maa popo. O toi tonga tapu uruaki, toi tonga tapu whitu, toi a waiku. O te keke aha. Takve se misi I kai kwai ko ia ko e telefoni mai ia me helaini ko ni ko ta ta no fia ten ki fio isai pe I kai ko koe pe na ke ta na tu mo to na lai se o se ni ka vea ka stay focused I o mai tak loani famole mole Aka ua ni ari ia te vewe. Se Maria au pita yanga whakatalanoa koe na ko ke whakahoko I hanga ko ho wakai pa koe talan whanau koe ke talanoa mau whakai ke whoki pa mo sia o si pi veni pe he ka whatai helu. O nau talamai nau tau nau confident koe nau timi e lava kotoa e nau timi ki loto. Talamai koe e lava kotoa ho mau timi ki loto. Hangai ka te au o kuiai ai whakaki I oho whakafo I tui pe ko hatau sino nai I hanga koe ia ho o whakamatala. O tuku aki a piveni pe mo to iwata pe mo sia osi ko nau tolo nau whakahoko ai whiri. Anyway, o kai ke nau... Na kai ki o tātau koe blau, nau kōtia koe rea a whatai heu I he uinda ni koe koe eke ki ai. Pe ko hai une whiri e tini. Koe ilo I whatai heu e ni mea ure aki. Ai, koe ku kōtia ko pe, ka pana kai ki aha, ka pana ka kōtia ha taha kehe, ma wahe mea whatai koe sea. Te keke poto ke kuotia, ke ku whalaanga. Koe hao hanga tonu pe mi e whamatala e sea. I tengoe na eke ai, ko hai une whiri ho mōti ni. Nai pepe whatai, koe whipe se aspe mo pipe. Ai a koe
o ku sai apito mai no ala famonga ia pama po ia na no ko ya ka ku tau tak kaya ki fo ko whakaukau mai ni mahino koe ko mo ka aku ko mo malo i apito ko ni i ko ko so pau o i timi ko ia o patoa ko le ka haia o fama o ko mo fo no mai Okay. Okay, ai malo se mi se. Ke hanga mo o mangi ki tawhaki koe ni. Koe hai mea ku hoko ki mate ni, whawhonga tonga tapu wha. Ko wakai hifo, o mo kei tu whataha mo tori he koa team, pe ko mawahe ia pe mi he koa team. O ko ki wakai hifo o kei ki tau tā he tawhaki taha mai ki a koe. Kake o mahi no i pe ko kei nofa he koa team pe ka. hangi ko glava ni mai o ku tau tata mon pe fo ko no pe fa winga ko hala fo no ma fa ina tata o ku au pe ngai me o ko na tu la ia ngai fa ta na fa ko kare i fa ta na ai pe o ko pe ko ai lo wa ko pe hi ki ha ke de Hola. pa wa pe ngai ko nga ni i ko ai ko ton ki asi mai o asi fo ia ko feito ake ke pe ni ana whakaukau a mate ni pe mo ana o ku tataki mai au ai poate o whakakau mo lau e toko lai ko o e pena ngai na kai ke fi mare ka mate to o ane tau atai na whatu mate ke whakaha mai hono loko ke whakaha mai ni na mea koko o kutai koi si ko na tu la pe se tika o stau te ka ne tika la o stau tu e pa tika la ko alu hate mai au i fo o ho pe ka ingo ko ko na pa pe ko iko Tonu e tari e. no fo i ni ia ai na i ne ko ia o ku ka ko to ni ka ta pe ko mo la ko te fo ko fi o ku ke me mi pa pa ma te ni pa ti ne ona ki le la ana tala no ka ku ke me mi pa pe he pa ti ko ana pe fa ka to ma pe ana fa ka ko be mi ko fa fe ki ko ui ko ai ti mi ni no pe ke da la Maria Martin ene fi ma ko ke fa mo i ti ya ke ma o ya ai to la Whainga ta a se rika ke whakatoria ngahi lotomo ngai whakaukau. Te rawa i taimta tau ke sio ke whama apo opo ki he lele taha te. Ko loto na watu ke whai mo i tini. Nei kai peke o ngoi o taimi ke whai mo i tini o te eki ai ke kakato re rei mai ke tokotoka lai. Aika ni kau nei os mahino. Tau pepe hange ko mate ko la sarini ko ka fa fo lo toma o ka wat kai mo fa na sta be o si la pat ko to he ka kai ko ki ma to ko ka ki te ki ma to o ma mai ba na tata o te ke pe he ke ai ha me na pe ke fu ika ai to nei vai la van ne ke fa pa ai na to fa pa pe tan ko fa ni bi to ta ko no tai ne be na ne follow muy e fonga fili ko ia na talak ni ka bosi ko o hinga ia o perfecta a pito huma tani mani e na fo mai e fo selection process ko o soba pa ia ko me fo he ko ta ko to claro he ku alo a pito he ka ka kala mai ka to pe e ka kai ko ia o dai ke to mai ke to analyze hani e ko aku e ko mi fo i tala mai pito pe me to ta po no ko fa ni sabe ko ni ko na te ko ke mahino mai e fa ma ko ni hi o ku fa na ta a pito fa ma ko fa ma na ka pa na Ai okay no fa pe mate ni i core team i kolopu. No fa kolopu. o te mo hanga o ai ke mo fra am ke
ke make mo mateni. No. O ka kia Varia vis. Koe lau koe i medio si o pe koe. Koe whaamu fuge anau tolu. E vai aki ngahi whakaukau in toke ke, panos kona pos. Ka hau patu. Aia ko mateni, koe pikanti teitia, ai parte mo lato o moto hawha, ni tonga kapu wha. Right. Se misi oku mahina o pito peho whakatalano a awia i he tawhaaki koe ni. Oku to iai whoki pia mo e tawhaaki e taha i he anga koe ni e tau whanonga mai, pia ku lahi hono whehu ia. Ai whoi tawhaaki koe ni ki he savea, pia ku tala mai, oku pau au pito. Koe kātoa ho o koe whe ilope, koe kātoa o e timi koe ni, na i savea i kātoa ki nau tolu, pia ua koe ki ai, koe ta whaaki koe ni nake lawe mai ki ai o ku ke loto ke toko ua toko taha, ai pe toko taha. Koe whehui ko haina ni o mai koe a ikania ki he tonga tapu ula ki, koe hui na mou os ilope o ki ai sia osi. Pea whakatuu e koe i ho timi a sia osi koe lelei taha ia o i tonga tapu ula ki, pea whakatuu e sia osi a koe i he ene i he komita e kakai mo e naurisi. Ko koe a lelei taha koe whika ua. Ke hang koe mau wakai atu, hang koe ki ngari tu whakamanga i he ongo ta whaaki koe ni, honestly, ka pau te tau talanoa pehe ko hui ke mahinoanga e talanoa. Pea oku hange koe ni, oku ki whai ke he ka oku ike, I don't know. Ka koe hano hinga na mautoi o mai ai mautora i kani ke whiri i he... Ka he ka siasi. Ka pau ko siasi a lele i taha. E se dita koe tau koe fitoi ni o te mukarati. Ai tā pe whatongi ai ke haka ke pore mai nge. Tonga hoko ai koe whakofonga koe tonga tāpua. O koe ke o simai ea o koe ke i kai ki honga tāpua ni muka pā. A tā pe ka tā ke pore mai ke lele ma tonga tāpua. Koe mea ea ai kakai, tā tāwalo no e ma. Nā toki a whanatu. Aia koe whai mao hala ea koe ke Mautolu. Ka koe pāti ki mautolu. Ke te ke mauhanga o... O te kei ke tu uni ke whakamahino ai. Ai ke tu koa tonga tampura ki koe mea nukai na orea koe nukai i siulai tauni. Koe ka si aus ke whai mo whoku mai. He koe mea koe hoko koe ni koe i e ne mawahe atu. Neo o ko... Whalanga ia palpare mala. Stalak paprik pe au o koe pa mea ia ke koe whakuapuri. Ko tui whakafoi tui a ku ki malunga nge pe a chance asi aus ke lava. Sai, tuku ke he, foi tui whakatoi a ke tawhaki. Koe anga koe e tau whamaa popo, he kai ke tau hanga e tau tolu o tāpuni e matapā i ka taha. Sai, koe foi mawahe koe asi aus koe ni koko o i kai ke popo mai o wailewa ai tuku mateu teu ia ai pāti. E toka teu ha plan B, C, oka i kai ke whok mai asi aus. Ia, koe uhinga ia nai hū mai ai i kai. I kai koe ke whai mo whapapau e si aus, ke whai mo ve teki ene komiti mo ne timi kai whok mai. Tonu atu. Aia, koe uhinga koe kai ke whapapau e si aus e whai tunga koe ia, o kone awange e matapā, hū mai ai i kai. Ko pau ke tau whaka apa i, to tonu a i kai ni mei tonga tapuraki, ne pore mai ke whatongia. Toi ki whainga ta ane e tau kunga o tau iai, ko whiri a siaos. Tau whaua ki e whaunga whainga ta. Aia koe tū koe he tai nimi, o si whai tō tō whitu tatu ke ti maoa, ke whai moana tala noa whamaa pōpo. Ka pau he kai ke whai moana whamaa pōpo, e pau ke mau arua sāwea. Ke whainga ta apito, ke tau alate a tāwalo no ve mapa tau pehea, ki tonga tapuraki, o kuiaia siaos pōhiwa, o kuiaia i kantari ai. E pau ke whainga tau le ka ke tau tokoni ke koe hae e ofi tāte tau lafa maa popo. Heka i kai. Tau alat ke a tāwaru ua e ka te teiti. E whaianga pe ahanu palparema. Aia koe anga, oku toi whasi ane ai option ki o toi whai hawhai toi whare o toi matalahi ane. Koe u whare ka tatawa nina swaiki mua. Na whiri peke na whanonga mai toa mai ke ahon. Ai ka tuu koe tai ni mi whasi apite matapā ke tau toi whai hawhare, ka ko pau ke whakau koe whare. Ko whare i koe tai ni mi, mo tātara noa tai ni mi neo ko ose aho e tukuroro. Kai lava pe ia
hu mai tamata Oia misi. o whakahako mai ki ka inga tō tapuraki. O whiunga o tātāna amo se asi. Fukia ke kewa mo. Koto e tau popo ki. Neo mo, o se aho ia koto ke to'o hingoa ka ulaka pei ki tūrolo. Kai whakaha. Rik. Koe hangai ko kula ane nai. Whasi a bit a whainga maria ki tau te popotot ki tau tolu mo mona hangai whare i whapoto mo te marunga. Ko si futo mo ia pito. Maunga. O kui kai ko awinga ia. Ia rea me mea mo ni. Ave pe whare i koe te kalawa whai taini. Ai koe kore he taini mi ke whai mana tātāna. Ka parewa e iku koe ke na lawa tātāna. Nue i atona a tapuraki ke savea. Mon. Ke mahino mai ko hai e nao marunga. Ina whenga mai. Kai, Ma te kalaka rewa. E ngai whakataana koe te whai ki tōna tapuraki. Tapuraki, whai e savea. Ko e o maalunga taha. Ti o i kai fu malo. Ko i ai, ko kore tonga tapuraki. Kau popo a pi, pia mo pi, kau kātaki. Whama popo ki ai. Ia ki whai wiki tolu koe ni, o toi atu koe ni, koe o ku hala au pito ke u tāpuni i matapaka i kai. Ta tau pen mo tonga tapua se ni. Neo o ku i kai ki ai ha mawhai he pāti, ko tō rea ageni he mai rea ni. Koe mawhai koe, o ku kai ha tau lao whakapāti i tō ngani, ke tau o maru ki ai. Koe tau haa tau koe niu tau ipe tau 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 koe pāti, mo i tau whaka amo, ke tau hanga whama o opo whakatola he tau hanga whakapāti. Tau whamanga bau nei ai ha lao whakapāti. Ke tau maru ki ai, tau pane tataki ki tau tō mo pure ki tau. Me o poko koe tai niki, ai en whakaukau, ko i nā whaka kei ia ha lao whakapāti. Maru i tau. Ai koe tau mea whai, tau whakaamu whoki, ke tau whakamaa opo whakakorupu, ai kia halao. Tau whanonga relei me pima tātai ki. O ane ki taimi koe ni kuwai ngai me kau. Kia peke, i kai kia ha mawhai he pāti. Koe mawhai ko koe ko hana whamaa opo ka kai uki nai mai ngā. Hu me koe a whane ko koe mi tonga tapona. Tō tō ni a tonga tapona. Tō tō ni a pāti. Io e. Mo, o sabe ave mo masi o na o whakatoa lai whakurupu. E whai ngā fua ame, e tau whako e pore ana, e tau hua tuku tau osi maa opo opo. O ke kia halao, pāne. O kia halao ki ai. Te whenga e tau whakaukau. Te tai koe te tau hua te koe o i puna i puna lau, tau osi toa lai ma tau maa opo opo. Whai ngā fua rewa hana whakawhati. E koe te tau hua tu independent, koe tai mia whepa, tēnei whakaukau pai. Ta amena kina o ku kai ke fu mahino hala whanonga koe ia. Koia. E koe tau fui whakamaa oko whakapata ni se ki ta koe. Hanga pe e tau whakamaa. Ia lao i ai. Ai koe tau ununa tu e ni koe tau whakamaa. E si, hane koe nai whiro tau ki e ki. Pane halao ke tu ni, koe whonga i ai ke pāti. The structure ko tong gifaya pa. Na whanga mea ke. Oia, kana ka tonu whokia e se misi ke raki ai homo structure. Pena to tonu ke iai homo polisinga. Ke ni hanga tataki mo tonu. Ina e po tātu. O ki kai taha. Na tala asu kokalama pa was whamatala atu. Ke i kai ke lava ke ai ha structure. U i kai ke iai ha lava whapati ke ne malu i structure. Si de mea waka tai nimi. Aloa toa mo structure. Hawa si ausi mo ni structure. Hawa mo ni structure. Ke tau whio ngongoi. Lua rewa toka tahe ki tuku kai ki lolo ki structure e tāpakoi. Koe structure koe na hau mo si ausi, e au pito me structure. Mon lai whataise koe. Ka nai tū iang e toka lahi ki he ku structure. Ku structure, koe tau whoki tau tolu ke ngai wahi nā o establish e structure iai. Koe whaunga e nei hu mai ai a whani. E whanki structure koe ia. Koe whaunga e au ko whakapau iai o ku mālohi e tau kanti e pini. Ko hinga, koe ngai structure koe he ngai wahi nā mālohi au pito pito. Koe amanaki mo e whaamu o ki kai ke mātuunga ia i he pāti, pa mo mau whamau o koe he pāti. Mātuunga e ku tui whapapau mo whalala e lava mālo sa rine maasi mi tonga tapu ma. I he structure i tonga tapu. Tonu au pito. Ka koe mea whokia e kakai e se. Koe structure e kakai. Meru O kui ki mautoro whaise. rewa hae ko glani nai, o ki kai ke ai halau whakapāti,
pehe ke iai ha fai no mawhai ia ki tau tolu koe ni e poa te tau whai. Tau ngā whai koe whamaa popo pe o whare e ka ki nā tolu. Me tau amanak te tau whanonga merino pe. Hoa ki Novema a tāwhanu sai. Taimi koe te tau iku nai pure a ngā koe ni koe Novema a tāwhanu. Taimia o mai e koe ni stuto ne ai mawhai ke tau pure a ngā koe. Taimia tau tau mau ai mawhai. Tau whare mo tau whai tutu. Koe tu e taimi mi tau amanaki pe ke tau whai tutu ne atu. Takai o ki tariani mo tau afu. Tui te tau. Te tau ata koe whai no ka tāma ki tui te tau mau me pāti. Whai whai. Laine uri da siasi. Ke toka taina. E wikei ai halao ia ke alu i ki tau tō. Hanga o pure i ki tau tō. Ke taino whai ai wheto a ke ke. Mahino o ki disagree pa mata whako ia se misi. E kona uhi ngā o ki ai pe ai koe kulupu kotoa pe neongo kai kia halao whakapāti tonga. Ka uto tono pe i ho mau kulupu ke iai ha whahinga mea whahinga tuutu uni ke ne tataki aki ki mautolu. Ka hoko lewa ha ita pe ko ha mau hange kona ko hono whahi e tonga tapu wha ai so sa he ai pu he so sa. Pea mo lele atu ke te utuki i ai whakafonga koe taha. O tonu ka fo i me ai na e sta tonu ia ke iai ha whainga tu oni ka ho mau kulupu e tapu au pito ke hoko ha mea pehe ai. Koe anga ia whakakau. Ka koe tu koe taimini o ko whampea ke o atu ke te koe. E lava nai ke hanga ke loto ma ulalo pia ko ange pefe koe ni ke sia osi pe ka whatai. Ko mau tono no i ho mau whakahoko whatongia ki he kakai. Aki ai toi mo vete ange ai kautaki koe ni pa mga kulupu koe ni. Siasa mate. Itua. At patoa. O matu whatape se te pawai tui toku timi matu whatape te mau ikona ki tani noma. Ai ako ai tapua se misika. O ke te ulawa mani matapua. O mate nda pue roe tona tapua. Tava moia. Pasarina maas me nim. Maria misi. E toa mate ni a misi. E Fana ki kua ki milioni. E toa. Kataki atu misi. Kataki, sorry. Eke, ta saya ke ta toki, tau toksio pegi ai, no koe lai whamabo. Alo misi. Ta tape whakme ni. Whakau kau pa meanga e ni whalawa. Ba upe ta wori e. Ni whamabo mo ni ngā ue. Koe tu ngā kumu koe ai koe ni he taiti mi, pia o ko oho e maa lohi au pito, koe le li taha e maa e patoa, o os whamabo mai. Koe halo mui mi ai, ko amana ki hala ki kakai. Os whanonga mai he whakau e ua koe, o mai ai he tokolahi, whakau popo e nau whara te au. Koe le li taha e whamao popo, koe le taha e ko report ki kakai. E ngā hingoa koe ko osi lawa. O koe amanaki, ko tui mālohi. Nau lawa ko toa mai ke, i whiri koe ni Novema. Popo at misi. O ka pau e, koha koe atu ai popo o whima ke tau ma. O whama o moe me, ko toa ara ka popo, ka mani koe, ko toi ngā ara kai e whanua. Manake nau popo whatame mo tau tonu. Se misi, ko uhi ka peka tataimi. Ko atu ai whamaro lahi ka te koe, ko uhi ko ngahi eri alahi eni ko ta kawapo mai i he whiawhini. Ka o kiri ha mea o ke toe ke hanga o mai he ki miniti ko eni e nima o ke toe, whamore mori. I fo i lau maari e ta tau koe na ta whamapupu mai ai koe mawhai i hono o mai koe tau whako whangataka. I kai ki e pāti, o i kai ki e te au. Koe toko taha whakako whatongia pia, toko taha tauhi pia. Piu, toko oni, pia o are, pia o ngāe whakasewani tonu whamaapopo. Koe mawhai ke omi ha whoi toko taha, koe whafofonga o e wahenga koe la, oku ihe ka kaipe o e wahenga koe. Koe ngai nā ku, ai awa mālohi a pita kamakara. Moko. Ke tau mātoku. Hei mua nā wha pūri. Mā opo ene pōpō whoki no wahenga.
o me ka o kandidati me ka fa ma o ho tataki i no fo be lo to i ho vai ka ta na inga mai ko ka kai ki fai mo i ti mi ko na fo ko asi na ti ke he ka ko ho ri fo ki ni ka i si o ke he au ka fa mo ki fai mo ma o ka mi kai fo ke ma ko fo ke ha ka kai o mi ai vai na ko ma vai na ni fiu fina ka ko yo ta ka fa ma ko ta ngo e ke mai ko he ka kai ki ta ui a ke ta ta ngo e ke mai ko ka ko ho ha mi Pago Maria, pago ha mi fa pa ke sai ko tau risi ko tau timi o ku ke ha mi fa ko to ta ni mai ro sarine ma asi ko fa po o risi ko tau mo to pe e ke ha ta ko fe tau risi kai fe hu ia o ku fu ma ina kai ai pe ke tau se ke risi no kai ko fe hu ma ina ta ha ke kai ni ke e trata i fonua ma fe fine fonua to mai kai ko hai e fa fo o te eke risi fe hu uragi ko hai e fa fo ka tau la fa ma po ko e risi ko si tu wa te media tu wa pe ngai kai po ku to e to ai ko e tu ta ha tu ko na tu la pe fo ke tau ka po se ni ka no sai e na wa kai na as ka to asia te to la hi ke risi ke mai na tipi And it should be. Ia, koia. O si ACP. O si ACP. O i kai ke hai via he risi se ni. Ko tau ngā koe kai ni mi, ko hono whakaului e kakai ke tui mai ke patoa. Fo i mawhai whakaului koe ia, pau ke whai pehe whafofonga. O i kai ke hai via he risi. Ko risi ia koe whakanonga pehe ka popo. Ko pau ke watu ia, ko mai tō pau ke watu. Ai koe ke tauhanga o whakaului mai hataha o i kai ke tui patoa. Ke hao ke tui ke patoa. O pau ke tomu a tui ia ke whafofonga koe ia o hono wahenga. Pe toki tui ke tini. E whainga taa abito ke o tui ka taha o ku tui ke tini, ka rei ke tui ka rosarina maasi, ka pau koe hao mi toa tapu. Pau ko hao mi toa tapu hiwa. Fie mau ke tomu a awe ho whalalaka pensi mawhiwhika. Toki mea ke tini. Ko hinga ia ko pe atu koe mawhai koe ke whai whakaului o ku nofo he kau kandidati mi kau whafofonga nai wahenga. He ngai wahenga pi, e whamapo koe. Ko hono om ki loto mono awi ki toa e kau whafofonga, mea wahenga. Hinga ia nei kai e peke o te tui. Kau ki mama tala no atai se kau ki mama tala no atai se misa ki foi ta faki ko nga ko ya he ku ki fi ko uhi ko vi sone ko na ai patoa o ku ke tala no ko ki ai o ku no foi I he whakalu ku fua a pe ko tui ai kakai na na tui no tau ki he vi sone pe ha ole va kau kanti te o piki ki he vi sone ko si o ka kakai fili ko na fili ia te ko uhi ko o piki ki he whakalu ku fua e vi sone whakalu fua ko na ka ko Visionaire o ere tau whakaha e o foi whiu. Ko whiri koe a kakai koe ki kandidati o kumatu ungaia I ene whalala kandidati koe ia. Ene tō ma moui e visionaire. O ke whiski tō na kandidati. Ke tō kumatu unga a ave he kakai. Ana ka tau ia ki ai. Sai. Ko foi visionaire me whaluku e mai no pei. Visionaire me whaluku ia. Ka koe tau ngāwe ka nimi ki o ka topa. Koe tau whengai ni ke tau mau e matai whika. O pau ke tau anga teo e kau kandidati, nau mau whalala lai taha. La henga mai. Angi lau popo. E mamau taima pite tau whenga koe nika pate tau ale taha tui maua ke visione, mo uia ke visione ko shoko ia. Ka tai lele tau kei, mau ngai tau kei whakaako, uia ke visione, pai ke whine e kakai. Well, ata he leva foke misi mana to I ho mo mai ko I hala fononga. Na yen I na vai vai hange ko ni ko pale mia lolotonga. Neongo ene ngai malo hi hono vahenga. Neongo ai tu unga whakasino ki ai. Kana ke I tope ya ka ko hiko ne piki. Na winga Koe visionaire me ngā te whate o te nenefu se ki tau tui tau ki ai. Koe stage ko, tau e he kai nimi, koe tau hanga whakapapau. Ko
tau whakama opo e whalala kakai ka taha e lau. E toka taha ko ia, o kumatu unga e ne lawa, i fish me ki tua e ne moia ke visione. Visione, o koe ka mea e o whawhikiki e tala noa e tipeiti. Koe visione, e toa oma moui. Kua pau ki ke moui a ke visione, pe asme toa. Pe toka taha whai to tonu koe. Toka taha mara ne rei koe. Aka kitu, a whai to tonu, tofu tofa tau, ko e lau, kato me koe ia. E pau ke fish me ki tua i ho toa moui. Me mea ia, o ku whai a te whiri koe a kakai. Whetukutuku ki ai ke nau whalala ke ko taha koe. Aia o ku mahinu me whoko kua e wai ni to no no ko wai ni o kai ke tau wha roto ke tau wha whai anai tā noa wha mao se tita tau tono no ko topi. Pe aia tātai tina me whai no pe o ku kai ko tau sangatu tau tau whina. Ko mea mahina ko tau sio o tau whina. Wai pe e tau tomo tau whina tau whawatunga ai tonga mo ui. Kune lava whapa apopa e whalala e kakai. E kei mai e kakai e nau whalala, ko ina pe koe visione, pa te peko ke mewe o ku te tui ke visione. Ka pau ke tui ke visione, pa ke malanga whiwhia ke visione. Ka sia pe kakai ko tonga mo ui, i kai ki ke mo ui ke visione. Whai ngā fua api te kakai e ki nau tala me. Pei ke talanga toro ato tala ke kakai, whiri a me, Wai pe mea siwia kakai no nofo moia. Nengo e tau o tokon pāti ke tau o malanga i ai mai. Koe a pe e tau o malanga me tau o fia tokon. O ko nofo mai kakai me nau tatabe a siwo siwi tau to. I siwi ho historia ho moui. So siwi toga mo moui mo toga ho whilau lau. Kai. O i kai ke a habea e pūri e kakai. O habea ni ke tau talaki ke kai pe tau o varivali, pe tau o teu. Tau kanditeri ko tau o mai. Kapapau i o i kai ke toi ne nefu ke kakai ke nofo pe kakai me nau mesi. Kai ko ha mea ni ke tau tofa mara kakai. Muhau ki e ko ia ko visione ko i i kai. Noa e visione ke tu ariak pe te i ha koe whai mon wha atu ai. O te tau hosu te tolo ko mai visione ke hafi holo me tau uwhia mau. Te visione ke tu ariak. Tau toa ma mo ui. Tau toa ma mo ui whilau lau. Ko ia o te tonu ki whakatonu ke visione ko dek ke kakai. Ko ia koe anga, bausa ke taki ngata hei me kamera mi pito no, ka tunoa malanga sapate. Kai ke se misa ko whamalo atu kia te koe i whainga maari e koni ko ke hanga tukange mai ke o mai ho tawha aki. O kou lahi pe whoke taimi whainga maari e ko o ange ki e tawha koe ni ai ko mite kakai pe ke siao si pe ki pileni pe ki kau whawhawhonga. Ka ku kai ke tuku e mau whakaafi mo ka pau ke pe koe patoa pe ta, yeah. By all means. Kai ke o whamalo atu kia te koe pe au whamono i atu ngai ngawe kotoa pe whakatauangi. Whakatauangi a o pe ki nove mā kua tau ia waka pe taha. Neonga o ke tala mai o waka pe taha ka ko tau ilo i o ke reality au tau waka e ua tolu atu te mini. Moni pe lau ka siasi ni wito. Moni lau ka siasi ni mei tolu. O ko kai tō whakamanga pe kau patoa he taimini. Anyway, malo au pita si lava mai se misi toki iai pe taim whainga maari, you are always welcome. Malo pito se tita, malo e poupou, tau whanonga pe mo tau lot. Koe hala whanonga whainaka. Mea mai no pofua e tau. Koe toi tau pū, tau waka e tau mohui, tau whanonga mai kai tau lahi. Tau whanonga pa kotoa pe, ia whanua o ku moho ono nai whainga maari e i meri fia. Whanua e tala wha, ku pau ke tau fōu ane ana whanau koe ni. Koe tau malawa koe ke tau matatai. Koe tau malawa koe ke tau lawa pure ki tau tō. Tau lawa ke tau lawa o whakaataki, ke tau whaafamura. Koe ngahi mea ngā ue ia o kunihanga o whapa o poko toa. Tau ngā ue koe ni. Tau lotua whoke tai mai ke tōn mai o toa ke tau ngā ue. O whia mao apito ke tau me te teo. E tau ki ngai angi, ngai tataki, a ngai lotu tau whai ki te kone mai. E koe ko whamalo atu ki koe, whengamari koe, tō whengamari koe, na tau tō tala noa mai, o mai ki angi. Koe pe, kua whailonga le le, koe koe te minito ki ho pe, kua hange whailonga le le ki mui whakua. Tau ko amanak pe, ko ke ongo malo pe, ki tau whanua e no pe. I tau mai whata.
Malawi. Habito semisika ko ay siya fokia ko team. Ofat ka te ko misi. Ova. Buki tai pe o te mualu, o ke ospen kuma piven. Ke mo whanongo ki analyse na mai piveni na whakaosi na le rau mai aga ke se aga misi. Sinoni ko e kali ane pe na se la poate ki ha opune. Sida o to ta me whenga whasikona he ku mauosi ia umado me to unga i ni noa. Ko ke mau pe fufu mau ke whakalanga mamahi taimi na mau. E amo oni e te siate. Ko tau tai mea nau tai mi tau fulu maa tolo pea hoko ai valo e fiafini ka ko tau kau whataha pea mo piveni piukala i e laini. Piveni malo e tamawa e fiafini. Ai dalau se tita. Piveni ko toki osi whakeni ai whakakeake pea mo sia ko ia koa team ai a ko e se misisika pea o ko tuka ki whoki ko e he sea. Sidai. O ko whakane tuku a ki ka kone pehepe ko ne quote ai lea ko ia ai sea ko mite ai kakai. Ko koe pea mo sia osi o ko mo fili ai kau whakufonga ko ia pe kau kanti te iti ai ko mite ai kakai moni e ki kai moni. I don't. I can't. Ikai. Ai pe koe ni nā ko whakahaki se misisika o kai nei te kai ke whanongo ai ka o kai ke mau iheni ke verify e tala noa ko ia ko no hinga ia o ku. Kau moni pe ikai e tuku ako ia pe ikai. Moni pe ikai. I don't know. Tama tui po, tau pui pui en. Koi. Kalau gue kata ni kau panau pun yang jauh lah, pernah nak panau lah, tak ada media tu apa. Tengok tu panau ya, kau kan tu ya, pai besi ya. O ia kau whanongo mo whanongo hake pe ki rea koe a piveni ka pau ni mo whanongo i rea koe ni ia whahinga miti a pe please ki tohi mai ke hui ke tau iwi. Iyo, ki he panau inga he Se te te kaya lawa ke tohi atu ko mo poloka i au. He koe foi tukua ki koe na au te rege whanongo ai ko slau pehe a sea. Ke makatunga e ha hokwa te takari pehui he koe vare e pe te neaga entertain ha pehui, was it make sense? Koia, ai au kai ke mo oni a event? E kai, ko koe nga, ko whe mea kai ke mo oni, ko te kouti pe ko ho pehui. Pena mo fili ai kau kanti teiti. Tatau ai peia pe koe. Ai kau ai poa te. E kukai o ko talo i ka programa ko penga i whakamatu ma mea kotoa. Ko whakatonu kia ai kau whare si. Nai peheni pea, ko hape ho lau ka whaia kia. Ako ko inga, ko fōu mai a kau whare si e taimi koe na nau whakamatala i tonu ria me maa ni o ni. Na hawa si sua tala mai ke mo whakauhinga mea. E te motala a kau mono fua. E kai teke maua ku foi fua le rei mea fua kau kovi. E kai teke maua a kau le rei mea kere kovi. Ko poi ni koe kuhinga ta noa. Ke toko ai te tangi tau mga mau lau. No. E hau e tala mai poi lau pa la tata te e kulau. Ka kai te tau mga makatuonga le rei. E ko kuhinga poi ni. O te kenge u whanongo waha lau pehe a whakai. Asea. Right. Pero kai te utui o whakamare la batai eu
e kui kai ko fonga nga ua ia poate e makatunga hata entertain e fehui o completely missed the point Ko ia ka wena no fua ai na mo ui tavare ai. Na mo ui ai pe toro. No, piven o ko pe ia o ko ia pe ai tatonu ia ke ke moni. Ko no tohi mai a Sharon Mina na whanonga i fo i oti o ko ia me ho ai ua na kai pe ke ia ha lea pe he ia a whatai he loai. So, te pe he pe o ku i kai ke mo oni, he? If that is the case, they don't waste our time entertaining it for kau ya. E ko foi. Malama, maro tau lava. Okay. To pe foi lea whaui mui o tuke tawhaki. Ko tawhaki taha e piven. O ku lahi au pito pe hangi ka te au ku lahi a loto tangi ia misi anga koe. Moutolu seti. Whakalea, pau ke konga ni loto tangi. Kau koe whai konga ni iha mato aki Mr. Maka au pito pe hangi koe ni koe tawhaki koe no ai whenga ke whakalele ke te whoko whai ai savea i he toi koe ni ai wike ua pa koe wike tolo pe a whai e whili. O ke pehe o ku vai apolo ai whakakau ni pe koe dreamy. Pe misi au pito pe tau tolu ia ai fo i Mark. Mr. Target. Oh, Fatona, we got Mr. Mark. That is completely stupid. I mean, be frank. That is a complete stupidity. Kotoy ne wike ua ke mai ke pedit ba damai ke o savea. For what? O kui kai koe nau tau whae a ke nau... Tau whae ke mai mōni. Nau koslawe au ia ke isiu ke ni ki moa. Heta. O kai ke ura po kai ne se ahe ha. O kai jaha koa timi. Oi. O koa fō be ke toe. O kai jaha koa timi. Usio ke maulalo a tari. Koa timi ko kau wā whare area. Kai i teha kau wā whare area taimi. Kau kati tei. Tu taimi kau kati tei. Sai. E anga wewe nau fōm ha koa timi. Ka pau kau kati tei ki nau tōru. Te keke nau whakawā whare area. O ti whātuki mamafu. How so? Ke nau kreino vai nau boate. Nea fe ia. O kai poi na kuia kuia ko timi. Right. Yeah. Ko ila pena ke whanonga mai i potara noa koe ni pia mo semisi e piveni. Se dita tona siunde, na kai o whanonga. Oh, na ke tai Hanga tōni mai. mi whea mai ai isiu ke roto ke ukereli mai. Alright. Pea na ke whanonga ai, na ke tohi mai. Anyway, koe konga taha e piveni na lave ki ai a semisi. Koe ne pehe oku osi Filipe. Na e whai pe tala noa pia mo sia osi, pia ko ilo pia ke hina sia osi. Ke mo foki ke veuki ai politiko ia kakai, kai foki mai ki ka mo ikona. Foki mai ke koa team ka mo ikona. Koe haho wakai ke tawhaki ko ia. Kai, ka pāna koe foki atu waha koa team. Koe foka ke poi whaka ea. Koe foka ke hutunga ea. Koe pe, koe foi platform ai poate ko me ai o tu ko tala mai ke me te me o tu ka fok ke tu nga ea ko vare me ya go ya Koe tawhaki e taha o ku hao mea se misi, koe tawhaki koe ni o koutou pe o ku kei whihi pe i he whakaloko fua pe a moi whaka wahinga. Aia koe ni whakakaukau. Na iai ene fo structure koe ni a ana, pa nai fo structure na te sia osi, koe structure koe ni ana, koe fo structure ia kune pehe e i kunai aki ai whiri koe ni i a tahavalo. Aia koe foki ki honau tak tahawahenga tak taha. O ke tui ke fo structure koe ia pekai. Saying that, na te kai ke usio au ke fo structure. Wow. Koe vare pe e tui ke koe taramai koe fo structure koe tak tahafoki. What is structure in? Kai ko poi ni ko tara mai ke ta momento algo no vahenga e ko structure ia okay ko ferema ai kau kandidat me ngai vahenga ai bo ne huinga ke ko
koe, tala no mai piven. Iyo, mahino ko yun, mahino ko yun ako structure. Uhinga, ko fe structure. Ko mo vete ko structure. Ko tagtang mo vete algo na mga ko structure. Ko structure. Oko ke pehe pive ni oku na ko ange ke feho I koe ni pe ku ne pehe oku tono no nai e ni tataki pe mo ni whakahoko whatongia oku makatu ngai e mo vete koe ni ai patoa o neo oku ne pehe pe ikai ka oku ke tui pehe mo koe pe ikai O ye tui mo vete patoa e kato ko fe koe mo tolo patoa pa te mo kalate atu mo toanga wha ma si ye se tita ko patoa ko fume e si me a peia ko ore mi tau ko ke na wo talat ko ko I interview ta no ha uita ga I fule I would have advised I thought they go to now toy name and now thing didn't I say that before well before they tawa ma to ke pa fa ia mon ko ia ko poini e sentita ko whakakau o ange ka te au ko whanonga tau o ku ke toi confuse o koe confuse ko mai tau toi man te tau te ata mai kom da toi sai pe ki wha malala mai pe he ku toi lele moi to toi e kau whanonga le ti o ko uhi ko lahi tai mahi no ko uhi nga they had practically 2 years ko mau popo ke nau ngā awe ke nau awe ke kakai o hame nai hoko ne ke nau awe na kakai hame nai hoko na nau fuspui pui nau tolu o tā koto I ki fo ilo patala mai o te hu mai kakai ki a mau tolu ko ke confusion whakakau that they claim authority to run the patoa Osha ko ia ko kau e ua ko I malolo a kisi. They have not even demonstrated a ulunganga o hafanga matea ko fila ula e patoa. Not even ke nauhanga o whape paki allow e whihi ai kakai. Ko exclusion o mai, na mauhingini mabehu mau o stoko sisi. E tita, ko akirisi na e toko si I peia I he whare area o kohiri. Tai na e toko hiwa I peka wafonga kai, kai toko tolu noa I kau pafufonga I whare area. Kau minita ko kau no pere. Ka koe toko hiwa e kakai na kai nau tu whataha na tu kwa kris. Mana mai o kris toko onpe toko fi. Ka ke whakafua ai. Ne ongo e ne toko si kana ne ni riu e pu system fi whare area o I ponuani. E hono fi de toko hiwa. O fili toko tahapi. Me ikai te taula me pare dia ko minista fili a mi fili kakai. Ko hare vai ko fere vai nau da e o mai mo ka ko timi. O nau claim ko mo uye ni ai pa to ana nau mo uya ke puta o ua ko. Ko wanga ekepe. E ko nga ko te usaia ai ke ma ke tau paka kiki. E ngai mo ni mea ka tau paka uhinga e mo ni mea. Na e toko si pe a kiris kana ne liriu e fu whare area mo fu pau ma ponuani. Ikai koia se ti. koe Koia. Sai, ko fehu ia tu. Ko fere vai na nau patoa he ose peki a kirisi. He ngai kula po mi ko ha ke ni a pio ha pe mai. Ko ha ho mo me nai pai ko ke mo sivi ia kure anga ao. Que tala mai e pato I pare area au ko e to provola ko Kama tala ka pide ko inga uia ke hange ke ha pituia pena ia ha patoa ke hange ko nau o a kirisi ke fu neo ko ne to ko si ke lere ia kakai ponua. Iyo, ka neongo e pire ni
Kani ako piveni na fuhu toko taha a ke lesi. Kake mana tui foki na toko iyo na toko lahi o pite kakaya na pou ki ai ki to a mei to a. Na toko si ka no pere. Ka wa na ho se kita. Na e walk out te ka no pere me fare area. Oh ya. Moto mai ai laini ko ya piveni. Ei tonga e ki piveni. Koi ni a se tita. Koi ni a fare area mo tano atuai. Na e fuhu a akirista. Ki moto mai pe piveni ka pau ke whanonga mai. Ki moto pe. Hello, Piveni. Hello, honey. Hello. Hello. Iyo. Koia. O ku ke whakaoli, Piveni? Iyo. O kapate ke ki to... Magere ke programa nukutupo All right, okay. Programa akaniki. Okay. Pe sai. Kapau te ke o mai pe ha ta ki poini pe ta. Ko hi ka mo lawat mo tol ke ki moto mai maha ko whakaoli. Ka tau tok polo kalam whakalele ha o whainga mali. Koia. Na uhinga pe auia pe na e fuhu. Ai patoa ko ai kau ko tin ko dan nang tala ko patoa. Ma e interest e kakai e po tau e ua ko ni pe kai. Oh no, definitely not. Ya ko then why are we still claiming ko patoa tau to? Ai ko tin. He koe nau e patoa, koe nau hanga o hake, ai interest e kakai. Pea nau whei lau ke o ngona e reo ai kakai I whare area. Koe wheu I, na walk out I, ke nau hanga demonstrate ke whare area, koe lao wan ki he reta, is a new gen o tene whakapopula I kakai. I he context mo a kakai, koe mea koe lere, pa uri he punuani. Ke unga ke nau demonstrate ha nau. Ke ua e whakamatala e pātoa. Kai asi mahi urunganga. Ai na gogona e whakamata. E kai ko te pamana na e tokanga mai se misia ke whamatala ki ulunganga lelei, ulunganga whakatau ki lalo, ulunganga ofa. O koutou ia ia, o kui kai ke ne hanga ia o whakatonu lea I mai, o whakatonu lea I ai visone, ke ata mai me fuhui o mo oni mo tatona kakai whalea lea. Ko kai ia ko tono no ai. Ai au ia o ai ko whasea lea. Ai o au ia o talapai koe tau whiri mea. Whiri whaifika. E o ki sea tau tai. Kai ke. Anyway. O en lea pehe. Kai ke he koe tau tai mien ko ose mahala pe e lelei ka pau e toki mao ha taim ke ta whipotala noa aki ai ha o ata. Malo apito e piveni. Kai alu pe koe I tamba u whakamole mone he hu ai fo ilea koe tamba. Ai kai ke he koe tau tai miena ko o se ai valo, o se bima me valo, ko kore ki a Michelle Halapio pe mo Valerie Poniani ke mo kataki mo o lava mai ke tau ki potala noa ki mo pe o se tau polo kalama ko ia o e fia fini. Ka o atu pe ki fo I hiva koe ni. No pe. O whamooni. Ko ia vau pe mo Michelle o ko mo wakai mai pe ki ngahi potala noa ko ia o e whiawhini. Nā tau whi potala noa aki whakataha whoki pe mo sea ko ia koa team, se Nisisika, pe he ka piveni piukala I he I siu.
Malo tau lava pe a kolfa mo le pefu lo loa e polokalama. O ku na whambe ke to tā pepa mo e la laisa e whiri mātua ka o pia lo loa. Mo o si whanongo me motolo he anga e tūkunga e tari e tānoa whamarala na whae se titapa mo se au e pāti mo kalata atu mo tanga wha se misika. Koe whamau tuku ia me a au whawhi tuitui. Ia au whanongo pe a moyanga o whanongo ki e ala laisa na whae e piveni. Si me a au whawhi tuitui ia ko whee ta whaaki ku ki anga ilo o ku punga i tamonga ai au ni. Wate tau whatonga i whalelei e pokalama koe ni, kai ki utea ana laisatu e pokalama na e lerega te uat pia ki taranoa koe ni, koe pokalama koe ni na hiki ane po, na taranoa ia na e laimi ma ne po a se titapa mo kauwhewhine mea pe kia se misika. Ai koe pure lulu ia pia koe pokalama na e pokalama se titapa mo siasni mei tolu, na whakahoko ia i he wikeni pe i atu stepu ka monite. Koe tuka ki ma mawha moni na whai e se misi e siasni mei tolu. Pako ko wofo ai au, koe poini koe ko hinga au ke tau maino kai, ko haik whiheke aki. I he tau ko si whanonga mai ke koa ki mua o tauni. Na utu whataha ima whinimato o kaina. Pea kawa siasni mei tolu. Na mahoanga ilo koe palopare ma, ko siasi. Pea whanonga fwoi polokalama koe a siasni mei tolu, ma weka uka whangamari a bongbongi te u hanga tō mai ta ima ki mo whanonga kai. Ko si alaka siasia o tō ta ima i pene fwoi pulu koe nane hanga whangai. Na o sianga, na kai ke pure ia siasi, ke pure ia setita, ke pure ia i he kau whiwhine ko tōku polokalama mo siasi, o polokalama mo setita, ko te whitoi parapare ma ko siasi. O ia whaku whatala noa ke polokalama na kai mai misiani nai pe mo setita. Koe whakamau, mea au, koe na koe whanau ke tari na whai e se misisika, pe mga whiu na whai e se setita, ko hai o kuni whatupunga parapare maga mea au. Ka pau te utalato au e kutari ko ki ai, maa be ha whahinga te mautui tatau. Pai ai whahinga i kai nautui na tau ki ai. Ka e kuata e kutari kai ka parapare mai au ni. Siasi. Ka wana e ngai au pe siasi ni whakaukau lelei, hiki tau toke parapare maga ni. Ka koe presa malo ya toko taha koe ni, o ku lea mai na te kosi e prokalama pe area mai a piveni. Ko tama urea pōpuha. Pa koe kere toe tāria e ia, hato e ata mai ki whakau atu. Musio kene rea na whakau sia ki tam. Pea tōtanu rewa ke tawa whakau kau ia. Ko talanoa koni kou whai ko talanoa maoni eni. Pa koe whuke whimahe se aia ke hau hanga tari whakawhine matua. Ko tō whia, ko na ta whanonga pe hua se askitua. Pera ne anga tala ko he, ai kotimi, he pia moi mo sea, me visione. Pera ne anga whakahai ko ki toea, ke la banga te ngai whatamu mateni, ko mena hua ki toa. Ka vai whakafoki e tau manatu ke tau ngamui mui mai ngai uki tio kotoa, ngai polokalama se ausi pa mo mateni. Pe tau toi ki lue atu ki mu au te ke hua se asi ki whare area. Te ke asi a taha whakalaki mai, he mitia, o kuloi e mea uate mateni. Na talama e mateni ko tātou whihai. Aluanga se asi ko nau api. Pa koe rea koni ko whawhai maupe. O te ke hui whare area. O talange ko hai ia kina ua e take patoa. Pa koe tari lelei na whae mateni. Ko hai na ato ki presa si ausi. Ki o kai papare maani. Pa koe e ku o atu pe ake e ku tari aku mo e ku mahi noi.
Moi kungai fe potala no aki mo kautama ko ni sias piven tu wata. Ko sias a parema. Ko le o mai a piveni pa mo tu wata. Ki atamaia. Ie ele pore ke ui fare area. Paku whengata a peke tau tui tau toka ngai tānoa o maari, ngai koe tānoa whai piveni, ngai koe tānoa whai whatai helu, o se aia e nau poa te. He kono foi mōni ende o tānoa whio fo eki. Koe ke eni konu tau si toa me ai. Whetu taki ai pena aluka a sa kamisi o koreangi ki ai. Whatala no mui kane. Ke holo mui. E whetu taki a misi ka ikane. Pena e ange ikane tari lelei mo tari whakafofa mo. Kia misi. Whakamusi ase. Ko tau parapare maia. Ko e rea he hake. Tualu. Whamao maure tae. Tā polo. Pena whanonga. Ko e hauka ke alu ai. Alu mo ne timi o kui. Oua to e rea mahe mitia. O to e rea mahe ki le te asetita. Ke ongo maari e ke whanonga kakai. Ka toi moulu mai e lalo te pile. Ke se patoa. Pea tlahere vai hu uai. Hange uta tukua ki e sea. O hungu tu ua. Ka pate ta whanongo whanere tala noana e whahe sea e aoni. Whamau ki hata ureta. Pata whanonga i tau tolu. Kune o sea nga ome foi whakama. Foi. Nea ngau se si e taimi. Ka kua ua patoa. I si o ia motoko ni. La hanga mi se hulu i mai foi ka pasa ke tau fai whawawave. Savea ato wataha asiasi, foi tima asiasi, savea i mai timi amisi, ko hai o maalunga ange, o no peseti mo popo i no wahenga, pea o mai ia, wha foi timi ta. Ka kitari asiasi. Ka kitari he poate. Talamai e nau tolu mo whaika i savea, talamai rewa e uhinga ase titai poni. Ko nono e taimi. Ka tau ka pou i savea ko e ni. Ko tatu fulahi ui ke tā. O ku hulu i mahi e sea ai mape whainga tā. Ka koe funga e tonu ki tau whai. E kakalo komiti mo pata siasi. He ilo i ai malunga e pesetia o fui timi o tānaga se misika. Kage, ti mi whanau no pe ko maulolo e tau whanau e laivi. Ka he ku tano a koe. Musio ke anga hu a se tita mo e nau whine mato. Mahino re waka tau tolu tana e. Whai pe tau mo ai mo teke koe ni. O tau e ua koe ni. Koe whihia ia mate ni. Ka heri kamu ki tamata wha mo oni. Koe tamata wha mo oni kua whai mate ni ha mea whapaanga. Ta pehe kua toma mahi hono wahenga. Ke maka tūnga e tau whakakau. Ke tō e tau pōpō ka mate ni. Kua tau osi savea tatolo e ne tōnga i whare area. Ti peiti uhinga, ti peiti e poini. Ti peiti e mamahi e visione. Tō e alu e putunga e polisi ilonga. E ne ofa e kaha o whanua, mo e kaha o e tautupu. E traksi. Tū mai rewa e pāti pia mo poate koe ni a siausi. O mai a rei. Teke tau tato whakamaka rei. Mea ta o tōru, ta o whiha. O whiunga mo tāu. E alu o teke foi pulu urere he patoa hala. Kake. Ko bawa e whakafoke tau manatu. Ta koe uhinga pe tahana whai mo vete mo huma si askoni. Kai pe ke loto e ke hua mateni. Ko ene ilo whakapapau e mateni. E ngai u whetila aki koe ni.
fihia si hausi. Ko ngai utila ko nina fai pi veni mo tu wata na mo ngotu ta dai pare mia. Pela vaka mai aka si hausi ko fo yo akisi. Pero ilo pi veni mo tu wata ko la tukianga amaten. Pero foi mea pe fai fakona foi uto ya asiata fa vata pu. Pe mo taisen mo haifua. Ki na vanga I futu kwa ki iloi. Ke hingai to ai popo ka kai ma mateni. Talunga mo ki tau tolu kono tau kei popo ga mateni, tau mai ko tau konchelis boui, tau ta mai lelei, ke tau sio ke pui tu a mateni. Me ene popo ia e misione, mo misiona, fra itaniti, fra otua, na si mamahi, mo inu mamahi mai a Krista tau flutu. Ele aspea ye, ele ke tita krea. Wahu fareare. Ilo e tui wata pa mpiveni ko na tuki a ngai. Pea I kai la laka. Ha tangata fai hia ia. Motila. Ke tangata. Fai tutoni. Paka fui fonga a peta. Finga I kau pou. Ke nau ava ngai o ngoloi. E to e na frala mea maten. Ko iai. Uko kurea tua koe ni e kau pou. Pa mo kakai fili. Pau tau ofa tau whanua. Mo sio ke traks. Mo sio I ki foi vitio. Ki talavou. Ife traks. Fitai kai. Te hoko ma mea fitu. Tatai ke ne moui. Tau ni manava. Te da kei popo I haka kai ko. Kai uesi e ta whanau. Ko mea au teke e mateni. Ke ta ofi a tila. Mo tsunami o trucks ke ta ofi mo ta kutupu. Ame ta popo kakai una watu ofa whanua. Ofa e vision e patoa. Tau e pure kovi. Whamanama e pure lelei. Ta riu I rewa e tau kau whafonga ko una hua tuki whare area e toko wano. Iwa e kau no pere. Ta fitu a kau whafonga kakai. Ke kai wauta. Kai lama ke tau mau hapure lelei. Polo lama ia to lea mea ke maten I aho moi wike kotoa pe. Ke whamana vai visione. Te kai I whanonga pati koine a whatai helu. Na uo matala noa he ka veinga na e osianga a Kristu kumai whatepile. Ko tau ngā ue ke whahoko. Ke whamana vai e whilahe ono. Whafoke whiri ke whiri whalukufua. Kalawa ke tau mai pure lelei. Tala noa matenia mo ikani. Te kai ke whanonga tō tahau. Pati koe da siasi. Nā matala noa I mea kuia. Ko nā whi moe kina pe kina tolu. Tala kisilini. Ngai usep tae muri. Ke haki. Paul. Ai haki. Whanei fua. Pe talaki le vai e whai a ahe. Ahe ua ki mua pe hatolu. Te mo ahi ke vaenga mea. Rai whaki nei fua. Ko whanonga e toko tāko toa pe ki ai. Te nau aru nau tō. Ko tau whainga runga whatonga pe tau tō. Kage. E kai ai ane. Osi pe a tawalu. E kai te whakai pōru. Kako whamama ko whai ko e māteni pa mo semisisika. Poate ai kakai. Poate ai ko atimi pa mo pate mo kalata at mo tuanga wha. Ko whamama e tu uloa. Te ke hanga malu ia I ho whanau. Pau ke ofa mo on. I ho whanau. Na mo whanga mo puna. Ki na waka mau a tonga ngonu ia ma tonga kumerina. Whamama ia o tataki mai he pāti koen. O se ase nisika. Bevo ke toko tāko ni ko mateni. Pa wabe ko popo piste te aukai. Ko au o ko filiau o family. I wanga walu. Pea ko popo piste te au. Ke se miswhakau. Ka kou mau inga ia he whilau lau o whai e mateni. Pea mo se misika nā mai o kalangai. E visione. Na si tataki mai aklisi. Mana tu ina rea aklisi mau pe. Se ange mawai maha kwa ngā mea. Mea family. Mo konga whanonga ko nau e. I haku mawai aku mo visione.
Kutu hagere vai pātia koe na afta helu pau tau siope kono fua e nga. Ku wham ke ilo e piweni hango ne rea koe tala no ke fua le le imo mea. Koe fua e nga ho mou pa ngā tō ke visione. Ko tai mahina ho muka whafufonga. Uragi ui e kakai ke. Tō ririu, tō eui. Mo whaingoa e kakai unau e kotimi. Ko fua le le ia pe koe fua e halalo tala tala a moa. Koe fua le le ia ni u whenga e sea. A behega māteni. A moe kotimi ke whakapapaui. Ko hai o kuhu mai o whafofonga i ai patoa. Ko patoa wena wa senita. Ngā ue ke o mui whare area. Ka koe ki tau toki whakotu ua toa whafofonga o tene ilo ia visione. Ilo ia mea kamua ke ai patoa koe ngai whakataki teke ririu. Ki toi whakotu he taimimi a ki workshop. Ke a koi ki nau tolu. Koe hae visione. O mahindore vai koe whakatamuru ia. Koe whiri noa ia peke korake mai whitu ka tāpu whitu. Pene imi mai, whanonga kakai kia. Kake, o whalai atu e ki mautolu, mauroro e tau polokalama, ne ongo ku na whampeke i tāpea mo e laivi koina, mo e analaisa e whine mātua, ana fot, pea mo wala, pea mo masero, ka ko sio fuloro tai mi bau kati ata ta programa bau ke toi fema ke toi whanonga ke toi alu ko whenga tu ha to mea ka ko o siaram ko e na e laivi na e tuma e sasni mei tolu pena akuhanga o tai fa whepaki atu e foi me matala no me sasni mei tolu i ta ko sia frof ke foka tavuna tisema na foka vuna tisema na viki a sasni mei tolu a mateni pe mo se misika mo kotimi kana e peheni ne mea. Nā maas tana te utafu viti oko ia mara i kahau. Nai kai ke loto a se asi ke fu. Ilo e kau whafufonga. Ura ki si a se asi ke tunga. Oko e kau whafufonga. Tuko tua. Nau siuke na waika kai kau whafufonga. Una e korpologa nau toi toi. Ne whaambe ke malu i fo i whi ngā. Ke whae mateni ngā ue mei tonga. Pena silai pia mateni ai. Pea mo misi. Pena e osi lea pe se asi mea koe ni. Toi pe tau fo i toko fiha pa tau maurewa e fo i toko lahi kau mea. Ko au pe mo vuna. Paka paurewa e ai hafa fonga fi alo se ka vuna. Fe tutaki mai ka te au. Ka te utok tau ka vuna ke toki ala toko ta fonga. Ale afi, wiko weekend ia laivi mai mo se tita. Hangarewa ia tala mai ai. Na fufu ia e ma. Ke lota mate nia pa mo misi. Ke to ilo e ka fonga. Mo sio ke mea koe kuiko e. Ke koe ai. Area e hake mo rea e fo. Ko whanga ka kai whatu tāmaki. Nā aku tā e viteo me tāna mo sasni me tolu. Ki mu a tu pepa pura siasi. O wharepe te asi. Aiko asi maa siasi koe ni me tolu. Ke sio ke whemeri aki a mateni pia mo semisika. Koe whonga whakataha pe ia. Koe whonga whakawhekumi pia ke lerei. Ko pau ke lere ki olunga. Ai anga whakawhekiki mo mea. Pia ko si pia koe fuaen. Ki ngai whakataha pia mateni mo misi. Ie kotimi. Kana e whiwa se tita ki ai. Ai ha koe nau whakaamu ia. Ke movete. Pea ka pade mo ngā whakatonga i whalere. Na nau es whakaukau pe nau tolu ia. Koe haa se misika koe. Movete. Pea te utalato hatonu i hanga e kuongo i pia ako. Na nau pehe pe na tolu koe uia na i whae sasni me tolu. Koe na wala laisi koe. Ke haa se misika mo mateni ke kakai o laivi maa kore whamore more. Ka ko salute nga tone ni ka ko se misisika. Ho hau o loto lahi o ke laivi mai. Pea mo se tita o ke o ame tari lei. I whanonga. Ke hau kore whamore more ko sia osi. Ko hiwa ia. Ke hau ke kakai o kore whamore more. He ka pauna ke tangutu i he kotimi. Ke tawato ke tunga koe ni. Ko ki whetoto aki ke kehia koe ni mea na uinga e nemi. Ki mea reka reka pia, ka pana no pia i loto. Ka koe presa koe mei tua, e ta e whengai whakata a piveni, pia mo tu i wata, pia mo mateni, ko hingai papare ma. Pia ka pau te tau ngako tau kondicionismo ui. Ka pau na tuke tau whehia mo stila, ka nau whengai whakata pa mo mateni ke teke visione ke manaba. I roa toki tunga koni. Na tuko mele tohe ahoni, kaila mai ke oke kakai. O mai lewa whakaukawe ai koa timi. Ke savea i peko haio maalunga no. I tarena to. Ura ki he ilo ia ai tā koe whiri whatamuna na whai. Kake,
Feunga ki la ko malolo e polo kalama. Ako famu mo se atu en. O fala atu ki mo tol ko ko mo kai ko o mau kawala ke o kai ke pe ko tau fei atu ki mo tol. Ko tau veteki ko fola fala ki loto ka tau tala ngai ko fefo i palapare ma ko ai ngutu loi aoni ku tau nga whapapaui. O ko ki lava ka ma o tāna ki ngai ume au tāna ki sasi. Pa mani whanki whiri mātua ko ni o ku nau tō pui. O whampe ke nau usmai noi. Na sino pe se tita ilo ka atoa pe nā tolu. Nā mau tu whakatahape. Nā mau o si ilo tuho i hanga tō pe o sasi. Ahoni unau he kea atu e fulai palalafa. O whātua malo.